Authentic Mama, the 103.1 Ganato, Upenya Fangota, you and General Assembly Hall, Masham and the road to Authentic Mama, Agatha, the top 103.1 at the table. Authentic Mama, the 103.1. My name is Isaac Koyo from Togo. Listen to 103.1 FM Authentic Mama. Okay, Novi todo lava vao le Yesu Christo me do fie na me le afisi afie ke le fie ya alo yetroya akpe ke me do jana me va the last Saturday of the month of March, the last Saturday of the month of March 2025. Nyaways over dunenyo bobobo plenya jojo na oji egbe fie ya egbenye mimida mamle leleti etonlia yenye match ya me mimida mamle ya mi akakpo egba eyama miele medofie ina mi afekplegbe mi kata mi awezo yele Authentic Mama emefakple tunenyo bobobo paklenya jojo na afo nkosem live tonya pe studio le 40B Royal Castle Road aji le kokomlemle Accra Ghana. Bonsoir, bon arrivée. Mi kata mi awezo akwaba medona mi kata Top radio back kore. Ke abaleke miele hai mefunami. Oyebe Bobo Brass Band. Echo Joseph Akpalu. Bando Music Training Center to eke Afreto Alumiafo Joseph Akpalu Nongona Yewe Wohaya ofe Brass Band Bobo Brass Band oyone yama ese ke wana le eji ye ofoga aton minute blanc eton voandre 5:37 Miawezo Ghana to call ever to call pele miato yo katan le ponye live show Authentic Mama fan page aji Authentic Mama fan page on Facebook afuma ye le transmitting to egbe live na me miele live le Siana YouTube page l'America Siana YouTube page le North America plus Siana Facebook page l'America du comment nana ma ke miele live le Top FM Top Media ekenye Top radio back kore. Top FM online on YouTube miele Top Media le Facebook miele Top 103.1 FM le TikTok black tefe bokata akpomi ke miawezo ameyo le ponye le all the social handles wa medo chat o hedena mesia the vieto miano vi yo la America de come particular e George na mbe mi do atomi yo kata yi cho Siana TV alo Siana YouTube page and Siana Facebook page aji akpenami miawe let doji ke wona ejegome live to afin
bobobo ya mepua ma yichi ya kapo bobobo de kaname ekema maditi kwa mia jemia fenya mejo gome egba miekpe amekpekpe tohe adeva be waba akpedemia ubegba miawu Ghana month celebration Ghana month heritage month nikata miele nuka hemiele dudu one whole month ya top radio back kore nye be miawu Ghana month celebration ya no ple enya veve adeke ekao ewa amekele nkonyesem ekanya meile nufum amesia mekenye evreo eveto ple Ghana to Onyo Africa tokwa ekame eyatagba. We are ending the Ghana month celebration today on Dunayo Bobobo show because today is the last Saturday of the month and next month is another whole Easter issue. Eyata Ghana month when we are mikasi miato miafo miato mianovi oyobe Dr. Emmanuel Dogbe are making head of every department le University of Winneba eya ene kasifia ya be wava na waba kpedemia onani akowo celebration Ghana month celebration ya no egbepe topic alon nyati en heta mi ekpedo be wava akpedemia omi ajonya me wo ha top radio back kore ne babia de anwasio alon nya kpekpeden wa de le na kokpeden nyikata mi awu Ghana month celebration ya no a topic Ghanaian languages, our heritage, our identity, our unifier. Ghana fegbe dodo alo egbe vovovovo yomiedwa evegbe eblugbe adangbe ausagbe kleto kata fanti kleto kata enye Ghana languages alo local languages in Ghana nyebe mikweda bede enu kwasi onyonami egbe made miafe egbe vovovo mi do local languages de enu kwasi onyo olebe mi ale o meda se sende awebe wa nemie ya fisi afia watenwa afia sibe wa me ya Ghana toye egbe ye odona ame ya afi ocho etofi egbe ya odona eyeleke miafe egbe vovovo yo mi dona ewona ehena deka wo vana Ghana to koya pengoyi leke egbe o top radio back kore local languages, all the various local languages that we speak in Ghana is unifying us as a country, as one people. Eya utinye bemi aponutwe. Eya taketo. Eya na yon of you na glena of you be egba. Ameke du tocho numau ele dowo le Winneba University ma abe head of every department na eya miekpeva be waba adenya de kavayo menami nemi adeje si vevie nyenye ke le miafe local language so miafe degbe gbogbonwa vevie nyenye ke le eya to hia be nene se vo gbe lekeleke ha na se wo degbe na se wo local languages nena to adoi nene ya fia de alafisa fi ke ne podokula neke ta hia wademenami mikatami abia babialo akokpede unti yata Dr. Emmanuel Dogbe to Winneba University ya lemi adome akpede mi tameka ya fiade call, just call your friend to call a friend so that we can end the month in a grand style. Mi afa heritage month ya mi end nwe se hayada apemia akpe mia a doctor wa gedemenami se hayada Miketonye miase agbenya obelevevie nemie gbesesede nuka zugemia la nuka Africa na yi agbenya enye maupenya yata keto nena se haya echo King Solomon Bobobo group togbo no vinya salao mia previe ko ekema mia je mia fe interview go me play doctor, so don't go anywhere, stay tuned. Top 103.1 FM authentic mama play Dunayo Bobobo show when custom nele. No you wait till Ghana to come peta kakao me you ebe newspaper headline segment o avanao na do susu blocho enu you na sewuti eyata nofuma na ye ya there le health no newspaper headline segment ma na me gblonya ovua na me bumona wa le phone in segment ado susu blo pedeko na bia hana ame eton le phone in segment me nenema ke manami health tidbit de cover de chom nya pe health segment na ye yade akpe nyawezo nyawe le toji se hayada
keto na sagbenya elabagbenya elevevie. Ike tonye ne miase agbenya vinyewe. Listen to 103.1 FM Authentic. My name is Isaac Royal Storm Dugbe. Listen to 103.1 FM Authentic Mama. Authentic Mama, the 103.1 FM. Ome dairo kotoko adia viwo pebe nyema se miele. Oh ome.
Authentic Mama, the 103.1 de la Yesue nye mamleto nya glodira deke magavao de la Yesue nye mamleto nya glodira deke magavao nenato jime adoro Rabokata Adrobolo Anyigbadino Laokata Obe Yesu Kristo mia de la eyakwenye de la banto evelia etolia de kemekale ya megbo de kehama katanva nenmenye Yesu Kristo eyata obe na chokaba novi chokaba hafi Kristo a na wava avadrobolo amengbajito kata
ne metibe ye ha ya no hon betro ma me wa ke ma na we penya ji na ho ji sebe e ya konye de la mavola King Solomon Bobobo Group top en kosem efonye King Solomon epe Bobobo Group o open ko ya semnela ayi memele no for ma mele Bobobo kra le forecourt of AMA mele Bobobo kra no vi fafali Ejojinam Bobobo Group to le displaying work pa le AMA forecourt la kra mele Bobobo kra egbenye back to your village festival all la fuma ya pe college la menye novi crown amole jo pombe evekonu won ti wududu peto ba pe da me bobo again to ha ole wo lo moto to la fuma ebro to la fuma awsa talk le to no to la fuma mele bobo bomb crown. We are all ending the celebration of the Ghana month. Various stations they are ending the celebration today. And today, I'm a bobo crown le forecourt la fima. AMA fima mele bobo bomb crown. Open avadu afenu duduo agbelika klo achipufwe ene nka agbeliko jenkple ayikple to kata o la fuma ne ti bi adu afenu kwa ajagbagba egbekple cho le wo mele bobo after cho from 9 o'clock o ka je go mele forecourt la fuma eneti north to fen dudu la fuma ne ti evio open dudu la fuma ashanti to open to la fuma fanti to amesia mekenye Ghana. We are trying to portray Miafe culture, Miafe heritage, our food and dance and dress and everything. And authentic mama ha me va to afuma makpeleke no le yi me va dogo miato oh am semele jokpo ye dakpe mi o ha mi le miato le radio aji be mi akpo be Ghanaian languages Miafe begboblo ye kenye mawo he o wo mi be mi anye Ghana to wa egbegbogbo vovovovo economy Volta region alone island be you have 14 languages like Volta dede nakpe be mi le very special ye egbebubu ha alo dububu ha have ogbegbogblo vovovovo mi be mi le nkodo mi po be de egbevovovo made mi le asihohode mi local languages so wa mi pe de egbe ohun ti a Ghana languages so de mi le asihohode ohun ti a ya le ke mi da de mi pe egbe ododoji alohun alomi ho yovo gbe ya o yovo opegbe eme cover zumia tole dodoa Dr. Emmanuel Dogbe amakenye head of every department University of Winneba ele pekodemia ele mi adume ye ya de be mado jane na mi asepenko ya to ma nya be me yom nya ne ore mi na wa nya be egbe topic ale vivid na mi kata amisa me peto na no fi na nya yom nya no view na nya gbenye wo jigbeza ke bonso awe so mi ato nuka jigbezana olo jigbezana o agbedidila mesen do message dam le 0244 066752 0244 066752 text or WhatsApp Macklin now text or WhatsApp if today is your birthday, you are celebrating your birthday today, or you want to greet somebody here or outside the country, just text me or WhatsApp me the same number 0244 066752. I'll do so the shout out for you. Novi Todola do message soda nemi aklenami Dr. Dogbe Emmanuel Dogbe Wezo. Marakuyo mazabonu Davi Amafa. Authentic mama. Akpe ejojina mu ntobe nye miasio ye ikpede kwa ehogbe na mi be yava adenu mena mianto mia novio elabe wento nya be nye le Ghana month celebration yawo nye le dukoya pe no dekonu no yeke efia be nye Ghana to wa mi le wo le month ya me alo leti eton le ya me ye gba mi le nuwu akpebe eva be akpede mi anti awonu na mi nwe Yo akpe no hamba na amia simba mava lai ya avado japle ewe dedokofia amiunto na wanya ameke tutu le studio na mfian ya yo akpe mebo wala boko na ave beto kata akpe amusu kata sana top radio
kple míada authentic mama ƒe wɔna katã wòwɔna le top radio alo le top media group ƒe yaʋalawo dzia medo wòle bɔkɔ na ame sia ame míawoe le dɔ wɔm míawoe le Ghana vinyenye ƒe dzigbeza ɖum edo dzidzɔ na ŋutɔ be wokpem be mava aƒo ŋu na mi alo ava ɖo dze kpli mi katã menye nye ɖeka le afi o magblɔ be míatɔwo katã nye nufiala le University of Education Winneba le Department of Education Dr. Pascal Kpodo, Mr. Gabriel Agbamehia, Mr. Hope Decon kple Mrs. Cynthia Maleto wo katã woƒe asi le me ye ƒe gbefialawo katã le University wo katã le Ghana hã kple le Ablotsi dukɔwo katã me hã woƒe asi le me míawoe zɔ míawoe dɔ ge ye mi da akpe na authentic mama be wote ŋu ho eve nusrɔ̃ƒea katã ŋkɔnye nye Dr. Emmanuel Dogbe menye nufiala ye le ɣeyiɣia me fia la enye nye eƒegbe nufiala ƒe tatɔ le University of Education Winneba Ajumako campus akpe. Wow, Dr. Ameke nye eve nufialawo ƒe nunɔla. Lafima Eyama Lemiagbo le studio. So we are blessed to have you today and I'm grateful for your time. Ewenso kakaka kenye dogbe na the department nufiala yo katanya ve nufiala alo fiana vegbenu le Winneba University mekwa miebe akpena mi miedo fia ina mi miato miano miawele doji miawele mia degbe dombeji le fia mia novio akpe doc Ghana Mante affairs dudu ni le dudua egba mi katanye le nuwu la beleti efe nuwu tien ya mi be mi ale nkude mi fonu cho mi fe dekonu mi fonu cho nududu kleto mi pa me pepo over kegba mi o ha mi nye be o mata no be mi le Ghana affairs man to do yo ma fonu cho Ghana gbe alogbe dodo yo le Ghana unti o la benye enu de kai ke wako identify us wako nya be nyenye Ghana to me mabia be Ghanaian languages egbegbogbo yo le mia de du ko yo ma makweto of magba pe mavano specific de begbe enye nu eke le mia hepopo a enye nu eke enye nu nyu mia dadeja be Ghana du ko meto we na Fedeko. Yo, akpe. Mia degbe alo mia degbe wa ple Ghana gbo kata enu onye. Okay. Koro aboji onye nami, ye kesno ngana onye nami. Okay. Ye gbogbo vuvu pe Ghana no a enye nu khoshi toke kekele mi Ghana VGG okatashi. Okay. No be mi afa gbogbo wa gbogbo nya agbe kemile. Agbe kemiele. Agbe kemile a enye gbe ikemi gblona ye kokpede nwa amanyenye ikeminya bo hana dure tefade wode jesube amaya amai nenye untefu wole nwo esekpero le nwo konyi nyi le nwo mokata chuna egbe kemi dona ma tani be gramali oko ke wo manyenye ha ebu tani be Ghana gbo moli oko mi afa Ghana binyenye azakata rumi legba ha jojure Love it to the law medekumi le nyansia miketonye enya so le megbegbo abeleko deme le epe medede ha vivi egba Ghana ne Ghana gbe melewa emi enu yomi le wo be mi le Ghana mat du pleto kata jojoko elabe egbe nyame eya efia na be ame ya nenye ala enu ya nenye wow egba megbo base alo megbo to de miao mia vegbe ngbe kake megbo mia kekevie Ghana minye be egbeboblo le fun region 16 ele Ghana fifi ya region okata ha egbelo si yo dona ebe ma bia be egbe vovovovovo yo ke ma ko na mi le du ko de kaya mede cho 1957 akede fifi de mi aglobe egbe a ehe na de vena du ko kemi onye nukwasi kemi mia akpojojo le won madaku anu gade wo de chu mi afa gbovovo kemi gbona ma okay gbanto anya be maglobe egbe amoni to na mana mi afa no ma shi kata okay le ko mo kata le mi shi a mi we na ro cho mi ani ogbo
le kpɔɖe ŋu me yi nye zu Ghana viwoa magblɔ be ne megblɔ be Ghana ɖevi nye gbe yi ke le mia si alo ha yi ke míedzina eʋegbetɔ yi ke nye Dr. Ephraim Amu yi kpa ha ɖe etso nye de Philip Beho yi hã ekpa ha ɖe eyi ke ame vovovowo le Ghana eyi ke wo hã wɔ leke wo tsɔ woƒe asi de me be míezu Ghana nye ame ɖeka le egbe vovovowo ke le mía si ta la míete ŋu wɔna ŋu sa mía nɔewo gɔme ŋu ɖeka ke míanya koe nye bena egbeawo mede mama mía dome o mede mama mía dome o egbeawo boŋ wohea mí fɔfui elabe egbea míesa blohawo kpɔ dzidzɔ ɖe wo ŋu kpɔ blowo ƒe ŋuɖuɖu blowo ƒe ɣeɖuɖu egɛawo tɔ dzogbeawo tɔ yi veliawo le mía si yiwo nye gɛawo dzogbeawo eblowo ŋuzimawo kple bubuawo ta nu yi ke boŋ ade mama mía domea ɖohi ke ye nye míaƒe dunyahehawo kple míaƒe dzrosubɔsubɔ yiwo ke nɔ mía domea wowo boŋ ya nye nu yi ke míagblɔ ade gake egbeawo la woto mɔ ɖe dzi eye ke hea mi katã efɔfui nyena ame ɖeka le Ghana vi nye ƒe azã ɖu le gbea ame sia ame le dzidzɔ kpɔm be yeƒe wɔ le wɔ me yezu Ghana vi ta gbɔgbɔgblɔwoa wonye nuwo ke tsɔna ma nu kple mía nɔewo míesrɔ̃ nu tso gɛwo gbɔ srɔ̃ nu tso blowo gbɔ srɔ̃ nu tso eʋawo gbɔ míesrɔ̃ nu tso ame sia ame yi ke nye Ghana vi kɔa Israel ke minye ameyibɔwo alo minye Afrikatɔwo henye Ghana vi kɔa eye ke Dr. Kwame Nkrumah kple tɔwo sɔ be yewoaxɔ tsiɖo be Ghana ŋuto ɖeka alo gbɔgbɔgblɔ ŋuto ɖeke metso be yewoe nye ame yiwo ke le nua hem vi o ne be ame sia ame ƒo asi ɖe ŋu alo ƒo asi kpli yewo te ŋu xe ɖokuisixɔxɔ va na Ghana dukɔ ye Ghana yi ke me mi lea enye gbogbo katã ƒe teɖiƒe gake nye be Ghana to motrɔ ɖe gbɔgbɔgblɔwo ŋu o kɔ efe be Ghana vi nye alo ebubu enana ge be ɖeka wɔ hama ganɔ mía dome ta gbɔgbɔgblɔ vovovo yiwo le mía si le dukɔ ma mehe mama ɖeke kɔn vɔ ewɔe be mi katã míede nu mía nɔewo me mesigba mí le ŋku ɖe ŋu nakpɔ be egbegbɔgblɔ aɖewo gɔ hã abe eʋegbe kple egɛngbea wode nu wobe nɔewo me vɔ even egbe aɖewo nuyɔyɔ aɖewo le blugbe me hã le ʋegbe ma ele me nenema awusatɔwo hã the same thing ta efia be abeleke le gblɔa nyateƒe nya wònye be mi katã ame ɖeka ko míenyo egbe ko ye Mawu wɔ na mi vovovo kakea gɔmesese le egbewo katã me ye mi katã hã miese wo me be nene gblɔe la ta míaƒe Ghanaian languages vovovo yiwo he lea mehe mama ɖeke vɔ tso gɔmedzedzea Nkrumah ta bakre gba mama ɖeke mehe vɔ ɖeka wɔ boŋ ye wòheva ok ma yi dzi ma gblɔ be ne míava míagbɔ be ame ŋutɔ ye kpakple míatɔ míagblɔ fifi ma gblɔ ya kɔ yi dzi afi míade gbevegba mese be míenya be menye be mese menya be ede ŋgɔ yi edu country bubu aɖewo me ame aɖewo womexɔna dzi sena o miawoe nye nufiala gãwo míade egbe nye ʋegbe ɖe apart from Ghana Afrikawo hã wo kadona gbe mawo le ya aleke wɔ egbe mawo le afi mawo hã ye mi katã míawo hã míele Ghana ye míese agbe egbe me abe viawo ene akpe eʋegbea ŋutɔ ekaka ɖe dukɔ geɖe me le Ghana dukɔ me fia eʋegbexɔnyi nɔ li nene ge ɖe Togo dukɔ me eʋegbexɔnyi gbɔ nɔ le afi ma le Benin dukɔ me hã eʋegbe le afi ma ye eʋeawo le Nigeria dukɔ me le afi ma hã le míaƒe gedua me hã wodo eʋegbe le teƒe vevi aɖewo elabena míawo ke nye nufialawoa míevana gea fia eye ke nenye be mía viwo be yewoafia eʋegbea míɖonɔ ɖe ta sukuwo le gea fia eye ke wole eʋegbe srɔ̃m le sukuwo le gedua me afia wole eʋegbe srɔ̃m le Adenta DA basic school alo complex school ma wowɔna eʋegbe ta mía viwo le sukua fia le ke le eʋegbe fiam ye Ashama senior high school eʋegbe afi ma Ashama dzo katã nɔba fɔ hã eʋegbe afi ma ye Blaise Clementina
ihe ọ gara fagbe Wala mafuma fuma. Accra College of Education Education. or basic school over the family fima Okay. na me get ka amount from DA basic school here like game here over mafuma ta fagbe fia St Peter's GHS like so manya ka so to kele ele gansa fa fia ma Fuma. Okay. ihe wana like ofiana fagbe la fima plete fabu buru yo ke o le mi ayon fia ba mi ro fia la oda yo gbo Oh, okay. fagbe la aduma o ma Chong yine ke even kofu dia su kwa ha yomi be Cape Coast University top basic school ha fagbe La fuma. Osno la fuma. ta fagbe no fe kunwa inya Ghana Okay. Togo Benin Nigeria I see. Miese be Germany go ha. La fiada Germany ya vegbe la fuma. Odona vegbe la kpade le Germany. tututu elemene na ma la Frankfurt squado ma Okay. elemene ma no mata ke le fagbe musofa le University of Education woni ba fia we wo no jama gbe ha som Okay. alabe jama yevu ocho jama dukoma Okay. eva nya viro hu dogo ira fuma ta wakata ole su koma fia no va ba muso fa no na no jama gba fiam University view kata je bo so jama gba Sino German gbe. akpe I see. Ta mia degbe ya particular nye vegba enye nuve via de ke menye be Ghana to koya meko odonelo. bede Ta 3.1 FM. Authentic Mama. The 103.1 FM. ta vegba enye gbe vevede mia globe yevo aglobe international language mensigba. imatututu Ela be menye Ghana ko odolo. Country bubu ha odone. E ya tanene sepebe la fi nene vado Togo mabu. Nene do Nigeria akpade mabu, nene do Benin mabu, kai Germany mabu. Agodo amede asegbe manao. Nene duwe wa afia Afrika na chokleto. ima Ta menye gbenyo akono akodio. menye gbo onye woko dabate o Kakemi va kwe le Ghana di kome epe ado va yi subobe epe gba amome Akaka. Dwekwa. makwe va mianto mia kogba. Kore. Mianto mia amonu tometo alo mia me yonye veo he le gen lo tepe bubuvo ke menya fewa he nya amonu tomewa ebegba eva no nkpe na mia megediado ene do university amele Ghana le fi pleto wa devio ebe nkolo be to na memefa ya ira pleto ka kene ne bia o ne fo a minti alole ewo menya be enu mafia lokafra enu manya maka gbelo medo ta flache eya ina be evegbe banu pe na megede ado legen na menye radio ya ofuku hinye no vegbe program wo no egbe tedeti no bobo be ha ofuku to anyi by this am le Ghana amegede wa bobo wa befa dogbe abele ko wona chancha medon kuti 2000 2019 2000 and ko kakaka makede 2004 mawa Top radio. amegede ole company vovovo o metie be wa onapo yo wa globe wa kodoko afia o bebe to menyo mecho akati mecho anyako mecho pando I don't know nuka gbo ocho miawe nuka onye miawe lecturer ma se wonyama nuka tai fagbe o alo fa o ma do video wo degbe nu tututu lo na ba yo do wo degbe ye gba pa hu na o tututu ma glo ba nyara kakwe nkama anyakama manye eke ye vu aglo ba ignorance okay manye ma afia ba adidi wo manye ji poto edidi wa menyenye ji poto efia be menya make kura go ha nenye o do lo le mi adegbe mo bana de na atipo le toma me tu alo le ka ke ne segbe bu bode ha avavi nenye na la mo de malaka ke am mo je shubo manya vavi manya yo do mo tore ke nenye I see avavi nenye Top le radio banka ka o ma ba za kore. mi le bana ma global anya globalization okay e ke o ha na chu na akoro hia me okay le Ghana vinyenye za bi me le de o ha no ke na ko je shi dem do kwiwe okay avavi nenye anya anova vile kana kwa deshi ama vito kele Ghana o do moto da kanya fao ameveve yo le Ghana Ghana du koma
eke fe nye sochi sese de pe Ghana no nyi do a Yonya enye view. vawo I see. do hi wo ma no ma Ghana ma anyi no ge Tete asen back at the fifi. tana anya evavi Mm. akodo kiwa no ba tetem anobabama kafia be manya do kiwo Mada kumagbo efima agbogbo repeat me tibe todo lawa sinyama novi todo lao ele top radio 103.1 FM fe abala wochi ele authentic mama emefa kle du no bobobo show when kosem ni le transmitting live to 40B Top radio back correct. 40B Royal Castle Road ajile kokomlemle egba ni le Ghana man celebration no room Ghana fe nyenye fe azan ni le dudu le leti kenye tonlia match ya ma from first match to 31 kenye 20 today ni le enu room yenye ko miato fe lecturer de kacho Winneba education University of Education Winneba kenye head of department every department enye Dr. Emmanuel Dogbe eyele nupo na mifien ya cho mia fe Ghanaian languages so mia fe local languages alo gbegbo ke le Ghana to si ke vovovo yo komye dona ya untimi le no potue efe vevie nyenye aleke wona mi de ka aleke ohia be dumevi nanya efe de alona sefe degbe enu eketa lebe na da de wo degbe alafi ne choji ya nu glomni ole nami akpavivi ya ole gbogla ehia mu nto me de ko mi keto mi ase ne Top radio back correct. Nyame yo kafra manye de funami manye negbia manye de funami alo manya de funami ewebe nye komnya si kole nya de fia alo nye lebebem de enudome be o ma jesini be nyenye eviolo nyenye efitolo lewa ebe manye kafra ebe manya e mere kuku ka gblonya efuma gblonya le afi akwa ma gbogbo bana amokata na ba Ghana gbe a amava vito kata la woduma to da kanya ni afawo okay ye le banka kema fa ngom kuku kata mi wa le Ghana no de blugbada alo akang bada be kanga kulo yin afagbe okay ta evo ni mi po fagbe le Ghana fia ni owo magbo mi o ko ma se water region Top radio back da kan mi ko correct. gbo wo fa agbo so gbo mi da kan le gbe egben kaka ma na ni bo ba mo ko egbe gbogbo yo ke shi musele le Ghana no ko akan gbe egbe kaka plero yin fagbe okay kan mi la so le ka kire le water region yin musele mi amuna ma kan ni ba fo ju ko na mo rukushi aba ni gbana ay ka fa gbogbo na no ten chu Ghana dore Benin dore Togo po Nigeria akpaba mi anu ngwana Egbokata. kata ta wonye ba mi fa masasa mi atogbe lema ye Ghana zu Ghana maje mi akọ mi ro ko la ta pada ko Okay. nya anya tepe ay ke mi o mi la University of Education Winneba mi po ba na gbogbo kata fa mi wana kata wo le va o toma I ye see. va o fa mi wana kata edengo gbogbo la share to I see. nínú lẹ́mú wo ja nínú làzàrú lẹ́ University of Education Winneba le Department of Every Education na ẹ̀mí lẹ̀ fọ́ fún mi dúró kátà ló máa ń yàn yóò kọ́ gbogbo búbo tó kátà dára yàn ẹ̀fọ́ ó tọ̀ ẹ̀lẹ́ alọ́ fáwọn mà I see. nínú lẹ́wọ̀ wúdú àwọn òfófó yà gbọ́ mà ẹ̀fọ́ ó tọ̀ lẹ́ ń gọ̀ lẹ́dẹ̀ sí àrẹ mà I see. ní tí gbogbo dára yín ní mi akọ́ bọ́nà de ẹ̀wẹ̀ káfùmọ̀ fún mi náà làwọn òfófó káwọ́ lẹ́ ń gbọ̀ ní akọ́ bẹ́ẹ̀ ká ẹ̀fọ́ tà ní atọ́bọ̀ ẹ̀fọ́ ọgbọ́n ní ayọ́ dàkàdàkàdàkà mọ́nà de ní mi pẹ́gẹ́ ní lẹ̀ hàn. I see. Ye nya cho amanyenye kele vawo si nyo ke ba vawo ma je ba amana wo ye amahemo wito pe amayo ke gbona yi apoda ndodo pe tuturo wito vawe kana nya amaye ke si jojo mana na mai pe gbe mai Okay. na nga gbe ma nwo na ye ye ma fia erokio ye ma fia ye view ye ma bi amada kana se wo Kafra. anu le gbe Manye. ajo mi atro da fa Okay.
asrɔ̃ le mía nɔewo gbɔ Okay. bena ɖe míakpɔ bena o kekesi nɔŋu be va aɖe le mía si boŋ míetsɔ le ɣaɣla eʋevi ne do ʋegbe le afi sia afi ke wɔyi nu ɖeka me lɔ edo dzɔnu tso míatɔ blowo alo akantɔwo nye be fi sia fi ke woyi kɔ woyi kple wo de gbe ne me zɔ mɔ yi ablotsi ne me do go blotɔ alo akantɔa egbe ma ko ne wo de gbe ko le ŋu na wo gake mí eʋawo ne míasa do go le eʋegbenyigba dzi kɔa míedze ame bubuwo ƒe gbe ne me do English gbe fia ne ese nye intonation alo gbeɖɔɖɔ kɔ anya ge be ame ya menye English awo ne me do blo gbe fia kɔ anya ge be ame ya menye blotɔ mi ganɔ mía nɔewo blem o mi ganɔ mía ɖokui blem o mi do ʋegbea ame aɖewo ne do go ne do blo gbe alo do English gbe kɔ anya be ame ya eʋegbe aƒawo abe eʋeʋem le eƒe nu me gake ame ne blo ebe yi mese be do awo mi ganɔ nu ma wɔm o ne fia ʋegbea mía dziwo ne menye o bubu edzɔ ɖeke metɔwo na wo xɔ ge ade me wɔn akpɔ dzidzɔ ɖe ŋu abe míawo ene o ta mísria ʋegbea mía viawo ye mído ʋegbea ne megasim o nyɔnuwo hã nɔdom ne nade dzesikuiwo bena ɖe eʋea ŋu ale be ŋuvanyenye kple viɖe ke le ʋegbe gbɔgblɔ me kple ʋevinyenye mea ŋu hã wɔ asu asi o. Ta ame yiwo katã kafra xe nye viawo eʋetɔwo ye wokɔ ʋegbea kɔ zu kafra dɔmat ye wole afɔ tete ɖe dzi ye ŋutɔ bo delɔ ƒe degbewo le afɔ tete ɖe dzi va kɔ ame bubuwo tsɔ kɔ klo bo ŋu kɔ le yiyi togbɔ be wobe abe leke edo lo ma be ati nɔ tɔme metrɔ zuna lo atikpo nɔ tɔma metrɔ zuna lo gba ɖeke gbɔ ye ʋeʋẽ mevɔ le kpɔ ŋu o alo menenea ʋeʋẽ mevɔ le kpɔ ŋu yes eya ta no matter how henese blugbe tsito no matter how nese gengbe tsito Hausa gbe tsito Yovo gbe tsito nene do gbe kɔa mawoe wɔ nene woakpɔ dzesi be ame ya nenye afi yi tɔwo nenye alo afi yi netso nɔvi todolawo miato mi le se menye nye ƒe enu me mi ka le se le mi le se tso miatɔ miafo Dr. Emmanuel Dogbe ame ke nye nufiala gã eve nufiala gã le education Winneba University of Education Winneba eya ƒe ŋkɔ sem ne le nɔvi todolawo ebe manye alo manya eya le mia me yiwo kafra he mi dzi mia viwo ɖe ge ke mi bu be yewo va le gengbe fiawo mi va le blugbe fiawo Yovogbe fiawo sube mi le naɖe wa ebe manye woƒe nyenye medɔ you are not complete woƒe nyenye ma medɔ elabe ne ɖe nenya egbe asixɔxɔ ke le wo de egbe alo fi ke mawo kpɔ dzesi be nanɔ woanyo ye wokɔ yia alo nane dzɔ lea anyi ma nɔ bebe ɖe nuka ana da amewo megbe o alo da amewo te o mikpɔ fi ɖa bena ɖe leke nagbo ne nye amedzro le nya ŋutɔwo mia de ne va le amewo de be eya getɔwo ye nya wo bia ge be tɔgbewo kafa anyigba le ge akpaka tutu tso le gea ye ŋkɔ ya ke le ŋuwo ɖe eƒe akpaka nye ge ŋkɔ tutu ta ake vɔwo ko ya te ŋu xɔ o ke anye ba anyi be naɖo ʋenyigba dzi wonɔ ʋegbɔdoma na be yemese gba o evɔ eblowo hã mo dzi mo egewo hã mo dzi o mo elabe wonya be manye yewo ƒe hlɔ̃ o manye yewo ƒe ame o eʋewo ƒe nenye na yi ɖe ʋeawo gbɔ hã egbedo gene le wo mese o efe be mele agbe o. Yes, efe be ne kue mele miamo mele dosimo mele center hã ebu ta ezu amekuku eye ke agbe ɖeke megale me o elabena kpɔnɔviwoa agbe na do ne enye na gblɔ ne eƒe dzime nakɔ ɖe ŋu ne do nɔviwo ƒe gbevi ebe nye na do ne ebe bena ne hiã na ɖo ɖaŋu ne wɔ mete ŋu ne te ɖe egbe gbugbe la me gblɔ be o menye mia detɔwo ne nyo ɖe nyemete nyama gblɔ ge na wɔ ɖe te ɖe mia detɔwo ŋu ene ɖe mia detɔwo gbɔ hã mete ŋu gbe ado ge o wade egbe hã ne kpɔ no matter leke dza he nye sɔe he nye hã mate ŋu ado wu ame ke tso afi ma o alo ŋutɔnyenye ma le eke le gbea tɔwo sia manɔ si o
tafien ya elegbogbo na todola eveton evevi yo lenko se abe wo nu fialaga le education ekenye university ame every department nyaka glona eveto yo wona nu mawo ple yo gbe be yo mafia yo bo vi yo le jejile gbe eji o egbe a Akpe. Ni kama gble nye bena. Akaka. Ni kata ni tu makpo. Top radio ba kore. Echa koro kala mi ashi na mi do miapas esukuoma. Yo na mi kwa. Ko ko mi doji kula modern. okay Ba Victor no la man ban koro yo na mi. No yo koro na wode. Jamba na sen kata ma nko yo na wolo. okay Na ese ngeta yo nyama gbana de. Kana hama ve na afia nwi bana de. menye Le lewo le no. ah Ko ka mama ga wogo. okay Tega kan ne ba ama gblonya de wo. Ma semu na doji ku de wo. E ga gbloga ke. okay To wo nya bana ngbegblo mo la na hive na na fia gbe ni na fie. na Na dredo gbe ba ye do fa gbe. Alo ko e be la fa bodun ko. Yemi ga gbe adogo. Okay, mu kai de ko ku le gbe ama. okay na beer Na bien na o ale ke wo gblonya ya. Ite o enya de esegoma. Na be masegom. Okay, egoma nye ye. Wo ya ma de ba ma wo se. yeah ma usi Top Alo radio esinam. ba kore. Ni odi kokuna ma de. Ila mo bana de esenya ke gbode esema oba awo. okay Mo ba esinam egoma nye ye. Alo yaira egoma nye ye. O kan kon ni o nya fi directo mo ni ne ma ha. Na i ha ma ve. Mo de kan join ba wo no ma do ko ba no ma 9. Ayi befo. ayi before Ta na onye ba ni bu ba mo ro le mi akon ta. o metibe mi a ata anawa nya be Ejibe mo nya be no mi akon mu. yeah Okay. To ko nyeba na ha ma be. Okay, ai gbo ba manya aigbe ni. Alo aigbe to. Alo manya no ba na ide. Mu ka pe na yom na ma do. Mu ka do ko le hu. Obo nya le ado hi le wo dogbo ma. Na na le ma di ko kwi. Akala nya dogbo ma. Mo di na mo nya na mo di ma o. okay Dona ha ma ve afia nwe ko. Ala ba na abunito. Eko na budupura be ye ma wo be anu abuna nwa wo ba ma ga ju abunuju no abunuju bo na nwo chiga mo ma wo mi le na ba gbogbo a amo mi anto la buboda mi anya do kuji ala ba Muhammad galanka mi ambu mo I see ne mi homi bu mi ro ku ya mo we ko amo mi abuga Abuga. na do ba gbe ko ina be nya fa to nka te ma fa do mu Yeah. nka te ba la anya fa gbe do mu fa mi awi ni ame awi mi re aha nya mo wu mi ta ajaba kaka na mara chu o hana chu na blot Eto hana bloto. o ama ya ore musalo ni khayda AMS 4 quarter afma fiani ya kwecho ni akpo ni ka je wala afma yeah la ba vini ni la jirum na menye afma novi crown fuma me chope vadofi ne bobobo oyo bobobo abakpoto meda amelo kata la fuma dama amara fa vi masafa gbo amara nto masafa gbo ma ga ko loki da bate o na horo kure ji Akaka. egbe ni mo donko okay Evanto bana ashilage ko Okay. taka obanya ko ihazu agbanyi dola ta mesha manager agba waditoma ape novinye obekegbe hedona eyata miato miele nyase menye nye kalegblo ame yo duto na egbea yo legbea fia le university o mego ha yo we ya eya ma le nyagblo egbea pasi kokko yekimye ko le kafra nye ko bazo abe do matie mi le bebedete amola fotiti dete nyanton nye vio mi la fotiti de gbiata ebe manye le fudename ame ma kata wona nene ko manye leketa ewo wa yo be mefa ewo wa yo be jifa wa yo be senyo pleto ko na no dome no vi ha yo be mefa alo yo be senyo pleto ame nya dogole dome egbe bubu to lo bo gbe do klobo no yo yawo ya o ha no vi o la fuma ewo na fa no yo fo gbe do abedo ne se fo gbe wa ma de kakaka to gbo be mi nyi ebe lecturer mi nyi ebe vi o mi de school mi nyi yo fo gbe wu gede o Top radio ba kore. ya fe yovo gba edengo wu egbegbogbo ado ma gbo ne kafa ya kakia nenye be mi po abeleke egbo be blu to wa afise fie leko eblugbe ko dona no nya be yobo no via lo fia yobo to yekwa eyoko dona ewo be egbia
ase kɔkɔ aɖe va le eblugbe ŋu le dukɔ ya me. Yeah. Kakaka wo le agbagba dze be egbe eblugbe ya na gbogbo atra ya blotsike hã. To ele yi ɖeka gake meyi abe mía evewo tɔ alo meda alakpa. Gbeɖegbeɖegbeɖe. Ye mía viwo mía nɔviwo metsitsiwo gɔ hã wowɔnɛ. Wogbe ye wole bebe ɖe enɔa mewɔ dɔ le teƒe aɖe hafi mava afia. Eyi me menɔ agbalẽ ŋlɔtsa reporter na matangble Daily Graphic magble. Be hemen of ma hen no agbalenglo abe young girl de la school nu ya enye fe nko me fa me kona o yo be pearl na ko be pearl yo fo be nko ya Top radio back correct. ta hem o yo be pearl a hem yi national service me wonye pe national service shufo human lower dentra prasu district ma hem yi na ko be fanti to nya fo to ta o metan le pele yo nyo mia to mi nya me do wonu ya kle fogbota metan le egbe to nyo kake ye me buta meta pel ko nyo na school katan pel o me yo be me fa nwe de la felo kake me va kpo be ame ya o metan le nko yo nyo wa e me bo no makonya be local name e me yo me o e ya komesa o hwe e vivi no ha me pe be o lonko o yo ne fine ye o pona jojo de nko nti Nkoma hemeva do graphic hemeva do le national service va jet dogomia hele graphic enu ya menya mado ametichi ado la fuma kenye senior men la fuma eve to so no mekakea o metibe wa anya bede yobo nko a yonye vie o ta heme do kenye menya be vie onyo mele bebe do baby ado ala be nya imenya bede those days school come do le jedo ota imenya bede no ma ole do pen and at that time I was so proud be ma do begbe na enyepe begbe to kakebe emegbe like amomenya bede e bi onyo amole do wo plo la fuma for efe gbogbo lo akomenya ala bo me do bodo ko efia bede yonye via water because emeba bia later we be intimidation Gbegbe ha la jojom. ele jojo Nte do ku intimidate ge. okay Na na ngblam la mia gbani ngbaji fia. okay ya nye E chan ke mele de vima. Meje suku goma. mm Gbegbe khana. yeah Imi ko je gome. okay La fe. yeah Nya fufu pe suku de kata. Degbe sosro pe degbe ngon yo ko je gome. Ala be chana o la agbala nya la ojima. Afawe. tututu Kakegba. Akaka. ye va yi megbe Ayi ka onye ba mi da shi Top fa ba radio so back correct. khkhlam kwa. Iko fa ba suku ba le. megbe yi Zero home. Magba yi na de vio de ko suku fia. De po mo chungu mo ga nyumo. Ala bana gbe ka ma mi sengo gomado. Afia di do the English you vote be ma egba ha o mesio Ablugba ha lo bitro gba anyi gba ha o ma bi demo. o me bi dem English gba ha mo bi demo. Gbe ka de ngo gomono ha. Mabala wo shio. I see Musoso plan ngomo ku di fia banade. Ameko onyoba agbala nyala. Alo ama dengo. E ka de vine fo juko a. Enye America se degbe atenwa khli. Atenwa dui. ka gbogbo gble ma se femi ameke America de suku. Dengo. okay E kan vire na no na fo de juko a. Enye America se degbe okay atenwa khli degbe. okay Atenwa dui. Atenwa nle ha. Ala ba na nyabu nya de to la ya hia de ma. Na yi de Radio go. back correct. Ya do gba na o degbe na o waseme amado yo ke English ada funa wa atang ne ba gba na ma na ba ni ala gba me yele ni waseme ye ma yo ku me na wa te ma khle na wa ha I see. wase kana nya ba na nya ba gba bi de sukula blochi gbo ni adegba ni kata na ba strong ma te ma de gana mi ade de to to le obo degbe mo de ni kana ba strong de bi da no ma na mi ade to wa awo pedi I see ta me je mi tro da ba gba ni ko ba na mi apa suku ma o ba gba fiam okay mi apa fo ma o le ba gba Dum. dum ye anya Jila. the man no linguistics human rights okay ba ma share man asro degbe okay ta su Ghana du commencer ha de mo ba ma share man na so degbe ma ka mi fa suku ma ta egbe ka ma share man atenwa sa
anata ngondo ada so mo do mo fi an pli Okay. ta mi ga da mo ni avio bo no gba bu so mo Okay. e mi ga no bo do na mi avio ho mi ati asro gba o Akokpede mi akọpẹ ato. yàrá kí n gà kí mi yé gbà náà soso miaw mi ntọ miaw ma o ẹgbẹ tutọ miaw ma nà ọjọ o amada gbà náà mpọ mi náà de mi kuduro rẹ gbẹ bọbọ rẹ ma kpọ hàn mẹ english dùn ma la de mi kuduro rẹ english gbà ma kpọ hàn Amede kudro le English gbe me po ha. alọ bulugbe dùn kọ bẹ blaze bẹ yẹsẹ bulugbe ta mi kuduro lẹ bulugbe dùn ma Aode. tààfíà bẹ náà lẹ màwù ma kẹ hàn mi dẹgbẹ kò nyẹ gbẹ yìí kẹ jọjọmọ kọ dẹ ẹjẹsì mi. Ko deje mi. Ta egbegbogbola. Enye nu veviade ohia ba meseme na dade efe degbe maji. Ta nana nye Ghana to hecho amunuto ma. Amunuto me pe gbe na nye gbegban eke na segban. Eye na se atwa ngule. Na dade ya maji hafi na ko gbebubu ko pede wunti alome nene. Okay. Nkọ yẹ kẹ na chọ Okay. na nyẹ fẹ nkọ Nko yi na cho. na nyẹ fẹ nkọ Okay. alabẹ nkọ onye na anaghị kẹ Identify. ẹdẹjẹsì mi lẹ nchi na ma Okay. akẹ nkọ ha ga adẹjẹsì mi lẹ gbọgbọ ma Le gbogbo me. Oh. nkọ kò yọgọ lẹ gbọgbọ rẹ gbọ Mhm. yìí kò na o gbọgbọ sọsọ gáyì lọ olùfọ sọsọ gáyì ẹfẹ bẹ nkọ ẹfẹ nkọ ẹ kàlà sí ọ na mu sẹlẹ nkọ lẹgẹrẹ anyi akẹ na tsọ juta tọ fẹ nkọ ro kọ Nko ike meseme ha. nkọ nsẹmẹ lẹ ńlẹ wọn ní wọn mú Ah. ta nkọ má tẹ ẹdẹ wọ sí Ah. lẹmọ gẹdẹ o lẹnu gẹdẹ o mọ. Mi se fuma nyue, mi ato mi keto sa pa ya nyue. Na nye veto gbogbo fuma mi. náà nyẹ fẹ vi Eh. ẹfẹ nkọ la sí o Aha. tọgbẹ nkọ la sí o ní xɔdzi sẹ Mhm. yẹ ẹfẹ gbẹ nkọ hã la sí o a Okay. ŋusẹ lẹ ŋu tsɔ bá ame yi ke si dzrogbẹ nkọ lẹ alabe nkọ ma meli ke ɖe ƒe Lobon. ʋuʋu ŋu o ta nkọ ma tẹ edi asi For example, nene. For example, pedon to. Nenye be enye example lo. Mako do konyo example. Meto peki. Yeah. Meto nyepe family name enye pekata. yes Po kata all stones. Yeah. Weta na kpobe nkose senye nkoma. imatu Nkose senye nkoma. Po kata pekata. Ye gbogboma afuma mecho. mana Efuma oji nto nyepe popolika Nkala, afuma afuma. acho ta nkoma awi ke elikem le ʋuʋu luvome ta ne me va ya fide ne me be onye me ka di be wa yo be pekata alebe na ma kɔ pɛl ɖe ɖe aha na me Nsɛm ba ba ko le pɛl la. maybe amedepe bluepen ko de ko ba pede do ko nyen bo efrimpon alo fɛn tɔ ma jojo ko me wo menye ne gbola nsɛmɛ mo ba se de ke man na wonye le gbogbo me ha na me do dia wona de wa we ko evo I see. bɔbɔ yi dɛ I see egbe a ime gblɔ be nye agbe yi mi le le kpɔ ɖe ŋu ne agbeawo do go wo nɔ mm wobe edo gbe ma mm egbe ma ne do ne edo agbe ɖe me labe ʋu gblɔ nya eke le miade gbe me ɖe ŋu yete ne le ʋuawo dome ne ame aɖe medo gbe ne wo o meyawo be ele ku dzim ne me nkati ne kɔ ŋkɔ medo gbe ne ŋu ebe be medo agbe ɖe me me ʋu ɖe ŋu nye o gbɔgbɔgblɔ le mía si mi kɔ de dzesi mía ŋu tɔgbe vi mía ŋu tsɔ lia ke mía ɖokuia enye gbea ne mi ɖe asi gbea ŋu kɔ egbe me míaƒe kɔnuwo le I see egbe me míaƒe amenyenye le okay egbe me mi bua tame ɖo ye gbea me mi wɔ ŋu sia ŋu ɖo egbea ma nɔmea ame go ko nenye amego ko enye amefu baloko balo ko nenye oh wow I see ta míawo yi ke le ŋutiam le university ma nusrɔ̃la aɖewo li wobe yemedzi be yeasrɔ̃ va fi ʋegbe yeva srɔ̃ ʋegbe hafi o leke mi wɔ be mama ƒe luʋɔ na li ke ɖe me eƒevi nye na li ke ɖe mama me le nuwɔna ɖeka va ɖo me kɔa ye ko ama va sa ɖe ƒe gɔme be o ʋeʋi ɖeka enye ya wɔm ne le afi ya enye eʋe hawo dzidzi okay kple eʋe ʋuwo ƒoƒo popo I see le eʋeawo domea ame yi ke nɔ te ŋu le te ŋu kɔ wobe mama meƒoa ka o efia be enye hadzidzi okay nya ʋuƒoƒo alo okay nya da ʋuƒoƒe nya ɣeɖuɖu nye le ke wɔna ŋumae okay ne ŋkɔ ma mele ŋu o alo ne eʋe ŋkɔ mele ŋu o nunɔwɔwɔ hã me dzidzɔ do ge na o yeah ne tsɔ ŋkɔ bubu kɔ dzumametɔwo ƒe No, kɔ nue tame ta ne nye eʋevi nyanya ɖe te ɖe me o kɔ eʋe kɔ nuwo gɔme se ge eʋe nuwɔnawo gɔme se ge ye ado dzidzɔ ɖe gbea
kple eƒe nuwɔnawo katã ŋu. Ne míeɖo le fɔ ɖe gbea ŋu kɔ, míakpɔ bena ɖe leke eʋedukɔ ŋgɔ yi ge hã. Eʋedukɔa yi ŋgɔ. Efia be manye defuna megede Enu wo. geɖe gblẽ le mía ŋu. Wow, novi todo la vava ole Yesu Kristo me ga nene ga de minute bla etonvo ade novi todo la one le tunenyo bobo klenya chuchu na pe nkosem. Ele top radio back kore. Authentic mama emefa fe nkosem ni no po kle Dr. Emmanuel Dogbe echo education echo University of Education Weniba afuma wocho ye eyanye head of every department. We are ending alomiele Ghana month ya fe no wom egbe eyatamye ko evebe mi ala nkudo mi ape gbegbogbo onti eke mi yo le evo gbemebe local languages so eke mawu kona Ghana to ko amese me pleto ye miao ha miao miatonye eveba ye ni le nkudo le mi akpobede ame yo katanka framanye defunami ye mi ebu le gbogbo klo onti lame ela be nye be nye kom ya pe gbe dangbe nye kom ya fa amenye nye ko dangbe a obe nye bukra nye le take o mele left to o mele right to o mele center how nye bu ebe manye nene nye a enu keta top radio back he mau kore. he wo ne cho munu to ame he na be ne cho egen ne cho afibubu onya be nu ya ke okọ nyenye mako denwa ebe enu nyolina eke ame le gbogbome iyata no matter how no matter how you try to portray yourself to be different thing or from different region or from different whatever background ebukra olubokra mekanya akpaka wolo wata wonu si anu aya popoko enye wado popo demo afọ aluna njai elabe amenyenye ma afi ken ne cho henya menyenyen he lekewa o mekale de kemo nene glo lecturer na mema Ghana month celebration end na ya ni na no foto gben nya pe gbe amenyenye nti ni yukta o hia ba mesem na nya eye wa so pe degbe eye wa no dadam deji ana mesem na nya be ameya enya eya glom Dr. Emmanuel Dogbele menye ne na Imagine it. mebe mi ji nuka ha na dibe ni abi o wakanya top cho radio back kore. nya pe gbe pe nyenye ya nti Akpe. Hafi ma do nyama nu a. Ma gbanya laka. okay Egba obanu wa gba de wato zo Ghana to kata pe gbe. Yimi la aglajem. Okay, ama obi aga bana de egbe kawo na dona. Manye yo degbe ko na se a. nese Ese ni adegbe. Ino be mi aho na zo mi atori ene gbegbe ma. ana benuka Ta ejebe mi awo nwi. Ebe to nuka oje mi ganya. Na mi adegbe adodo a. Ke mi madungo magdungo ba mi adoku go masege. Eyo ma afi ke nye chomelemi na mi ayia. Ihe mi ga kpoga la ba mu gade ke egba de na kofia na mi a. Mi ga ihe kpoga le porenma. Na nye ba nye elegba madasia. Na mo yekele nye do Rekpo nye radio sagomo. back kore. Ninyo kata wana do. okay Azaro ko duna la mia de. Ninyo ta do azamo na o. Nkoro ko la mia de. Ninyo kata o chon ko mo do. Te fado ko la mia de. Ni sa te fa o nko. Ye amavuvu ko la vanyi baji. Ojo mia so goma. Ai no ba malaka ona amakawe angulo onya. Nuka ona nyachu angulo onya. Amakawe avano onya. Tong ore alo agava ore amakawonya. Mafia ore amakawe onya. Oduma ore makawonya. Ni hala gbere kaglom. yeah Mami nya mo ke nya na nego na mi fa gba hana chi. usana nomya Na no mian. okay Mo nku na mi bana e fa gbele Ghana. La University of Education woni ba. Ni de jesinuma. okay Ta nwe kam onye de viola Ghana fia. Se English gbeta. Mi le fa gba play English ha som. Onye so la dokushi kun. Akaka. Afi fa gba fifian la dokushi. Rekpo okay top radio Mi back ko ba mi na kore. Beni plateau goju koma e ka français gbe la jiro la fuma dami ga trop gba que français gba la fuma okay ni nya be germane yevo alo jama yevo nya me kala fa gbadra yin ta fa gba pe jama gba ha alika okay acho anu agu ke ton gba da kai kenya ncho
Yaudagbe. Ye ni avi le kai le Luxembourg University le alo le jama joko me nyama ke o nyama ko je jama gba soso go magba. Okay. Ta ekpo mo yire jama brochi ala fuma gbo. Okay. Akon nya gede ko gbe. Okay. Eke na va o do anya o do kuya. Kashi no ni ke le wa ba asusuma. Ke ma Ma ko na mia. Mada ke mate do va oji o. I see. Va o nya ma do ke mo na mateo. Ato. Wo su tele o do kushi. I see. Tani be gba amada va la fa o du mia o po mia fa fia o nwa. Authentic Mama, the 103.1 FM. Top radio back correct. Ka bo mele me do ku ba mda amma o magba. Banu yo mo gba ha fi no yo ni. Afo je bo yo mi gba. Wa yo mi gba. Ha fi ayo ma o. I see. Kaka me fa mo na tata mi je bo no yo mo gba. Afo wa va yo. Afi o ba yo mi o pa o. E ke ma je bo ono na ma o. I see. No go do law alo mo ke To vi do na. Enya no correcto. Ya no go anu correcto mo yo to anya tepo. Amayo ke mo he amayo ko he la benu no pe le ni tepo wo ma. Ni e ba we. I see. Kaka ni ba ni fa la mo bo da ma beta. Ni ko nya hu fifo dan wo ba mo je na ba vi na wo. Ma ba je la ba vi aro. I see. From lebe wa no sigbo menye sigbo no chan ta flash no la mi apo in base education ni ba no ni fela no jeroma gara yi van ibanade na gara jeroma amola gbara si le bi am le moto e ho duro mo na yire ele ba bo na pon mo won moto ko ana ndi ama na bo ko fa ju ha mo sha mo do won tututu aba ma shama ma da kan pon ba yakwe on magada dio de view ku tire kum ta ajaba na no le gbara shi a ku tire ku makata a de viere na mi okay o no blami ma globa University of Education mo ba ya de je si bana ba nya gba fo viere la gbo kata doma University of Education mo ba ba de ba ta do la abekushi le ablugbo a ofo fi pe fanti gbo pe easy man gbo afi o to musute le department daka okay le egian o kan dan wo no ko fo ma o ma daka fi te o te afi ji te lo shi okay o zi department daka ye nya to kale jogba wa lo cho ka ta ko gba fu afi se to lo apo wa de ka nya wa mi le mi ado University of Education ni ba o ko ba mu te kele va o la ko ba mo te wa tem o recruit as a department and things can be okay. That can be okay. And things are already even okay. Ta o to be me ta na nyo ba je mala mi ajile duta. Ni va ro mi ade ko mi ade to le aba na ba akuta fa ko da bi ba again to ala fi ku to ba la blo do la ba nyi ba. La ibe kan gbajin. Nenye yafa emi ovale kuta pepele soli o bale blue half ana ba akwa nkiri jo la fa eva wa be dada na nyon vi okolo interview nya wa do fo le gegbe kukudodo le blue gbe kukudodo abe o mi egbo we o ma mi egbo choge nya jila ke le suku ofia ba mo ga fia abagba yo vi o no English gbe fia mo avo teacher ke mo fia mo ha teacher ha for you mo mabinyo mo bana vi fia na dem da shi gbe ko bana se mo go mala de enyo ta bubu mi trombo Authentic Mama, the 103.1 FM. ba bi mi no le Ghana egbe nya za fa mamne ta amashama oboni nyeba afia lechi mamne to ko kachi vola zama ni cho ba ko ta fun ba ko ba to kata no ameseme nanyo anodola o minyo ameyo kata ke mi ko mi adoko ba bede egbe bubu te obe mi anyo ni chimegbe obe manye le fudenami ela bede mi nya veve nyenye ke le mi asikle gbe le mi asia o ma no bebede amade ke gbe te iyata anodola kata Dr. Emmanuel Dogbe ele gbogbo obe mi nyo ebe maudi he Ghana ogbole Ghana tro ogbole Ghana gbogbo set obe resetting Ghana
Henu yakata he ka gbogbo he o le wo kwa evie ha we are doing reset na me kaba obe ye ya de mi kata mi anyo mi kata mi acho nene le dome pono vi o nya be vegetori alo vetori ado vegene me ka feel bad be amedena globe oh mi kata ne le vegedo me ka dem no kra no lobo todo ye wo ne le todo a amareke me pomo ababia be mu kata wona le todo ha kake ne amado feel na me ko bod doka egbo emegbe nene le tefede asimene ya fika na yi edo feka fika afisi afi do vegbe nene nyanya ba mie na tanse be alo do vegbe na mie bo o imesewa e ya klope kake me ka komi eto kozu eto gba o je gbagbe na do to gba amie ne glo na be awo ma to yin afi na tre mi kata mi ba hogbede kale gana yo ami over le bubu be yo we sugbo wumi da ko nlo bebe mi awile egbososo ma de o e la be mi le o egbedo pedo bo ton ta o be yo sugbo wumi e yata no la fia do wa o die be wa ko bodo kro de dia sugbo o mi awe sugbo o ta ne nde ko yo we na hogba pleto kake onye manye le fu de be ewo ne la fuma ne ko to ko pedo bo ton yo le ton ya we are de kemela si o alo I'm making a back pedo wo kenya no vea ami ha le vovonta ma back pedo wo ye wo ne ko to peda me bubu to no le numa mi dun kuji no le numa wa ho nyawo mi ho mi awele ni atoko poboto obe hegbe hedona ni ato amento ko yo pa pele ko be apele ko e ya ta obe ye ya de gapopo ado obe ati po menoto ezwalo lekeja ni va le gen ni ti vi o de gen ke ti be yo le gen gbe blugbe pe to fia wa o azuwa o ma zu gbede e pon ko pon yo ne pon vi ko anyu e ya tamia to mi hwe me gbogbo ke mawu enu ikita mawu be na cho afima menya me kavano gbogbo na mawu be enya enu yo de nu kata eblu to le be ma no manye mi ho weto je anyu abo tu gbejeje da ka jeje mu te ko kata nya efe me ko na pele nyato ne doc eni po ata Ghana those me don kuji bakere fifie gon ha na mo le odo company o le nu tefe pe nyatefe to dia eve to ko dina be wa no donu na yo alawo donu ala be yon to gro na ebe eve onye nu tefe wo la pe nyatefe to o me fina no ma o fon la o fifi like ye ko ba ko egbe bubu ko ba le papele bodo krede yo va le nu wa be egbe ma to ene ye nu ba le gbegble o asifa fia ba le mi katan fia ba mi katan do mi le nene ka kemenyi ne no le cha me don ko di ya no vi bluto a e bi o ko je be yo acho ya den ngolo ya you want to go ha ne ma fifi agbaro le kuku pa ekenye gbegblado kuku ka be ka pe ka okay top radio ba kore egbare le wuniba ube afutugbe ele bubu alaba engbola o chodo kiko o fantiawe okay eke gboma ngolo chodo kiko o fantiawe ko o maga o degba domu me kale bo vi o ha fia mo gbadum fifi agba kufum I see de meji ba gba hanekua okay babia ma gado leke egba ike nkufufu mo balanya nyaza akojra mbobi kala mi ashinye abava wona akojra odo mbobi maganya le ko ojina evibla hayo na mi ejiwe fia kemi fle funawo alode cartoon oreji bada vino kono fafa mi mi atogle no de vio magalio kemi ko tv na de vio bono no npom ko fafa on le tv ji nyan to mi de gbo mo nyawo top ba kore to la fa fo wo le via na le via wa anyan yo ka na ba gbe na do wo mo okay e ba ha fa fia de via o okay e ba o ru de via o e ba mu da wo fa fia mi avio ala ba na fa me e ba vida mu na duwa Bakemba mia o makanya na rega via o de no ka jojom o makanya fen de ke dada alaba o mo do gba ha ne ba na trom gba de gba oko afa mu shan ha wo boga abu
non baba kon do li que le mirete Okay. so le kon li le va pas sachin Yeah. vient de go pas kon li le va pas sachin Mm. ye amari di kon li le va pas sachin o ka ta le gbama Okay. le mi ando gbadai le mi ando gbada mi anwe le mi ando ji mi ado gbada mi anwe aji mi na mi anwe ba mi ayingo kata le gbama kaka gba mi da shile Mu makata o meka nyi ha. efu dege kaka jogbani ta Mm. amole abe authentic mama hawana Yeah. ayo kan nkuru njina mi Yeah. mu fe na bu wole Mm. no bi mi ato kala siana Mm. ba america no ma do mi degbo leki ole Mebe enu de kai won kunam nye be heme ya America he eve association of North America. Me no vi yo katanye vie o fe habobo ho la fuma. O se nya angloto o me pochi abotano. Egbe chito ye me kabobe no dogo bo ni o fo gbo no dodo lo. O do na eve ya chito eyo unyakponam. Obo view ha me ncho mekpobe me kai ncho mekpobe o le de view ha fiam awududu o lo fia epopopo preto mekpobe o lo fia ne mi ato wa chole Ghana de koya ma ya America amedo be dume afima o le be wa de vogbe pupu yo le kaka o le mi ade ko nu yo ka wo mla afima ye mi mi ayo kele gba mo ba lo re le bere kari mo mo da bo mo jiji go ayi so so ni baba ni be le fanti ni gbaji e fo gbodu fe ra fi mo e fo ba yi ma du fia black tovo en okay e ke fia gamen okay eva azamana mi okay ni be e fo gbodu fia university amana ma ye fo gbo to mo na ba yo fo gba la viro e wo mblani ba mo dicha zomo e la po gba fa koko mo le te fe du buro le gbana so yan mo le te fo won yan mo kuna ba do fa gbani baji le voter regime le Ghana ko la kala fiko agbare ma amole sisile nu amole sile mu o me ti be wa wa ma ka fu ma mo le la fi amo jiji mo yo de gate no ba sui yo ba sui yo ba khli yo ba nya agbanya gbanya de agbanya to kiaka ike fa ko mo je na mu kata mo e fa gba o mi anto ba no agbodi ni ala Majika ya meka favile zamenamo meka favile zamenamo nana na hobela sionamlo evinyelo toboli eje vinyelo toboli meka favile zamenamo nana na hobela sionamlo evinyelo toboli deje vinyelo toboli na vito de la menyaba amegedo le fefiem la pe mo ti bo agede me eta mapu mona o apem yakayichi so nyato akpena mi alekenye le toji we are ending the month of nuka Ghana month akpele mi ape local language so be nya akpobede o lekenye o pe vie nye le dadadoji abedu come view eneyike egbe o mi de kai le mi afofu aba medical eneye benefit ke o legbe me ha nye le wo be mi akpo benefit wa lo video ke legbe o me ha egba lecturer cho Winneba Eke University of Winneba Eke Dr. Emmanuel Dogbe le pepede mi unti le na le nyanya be eveto evevi enu eke ta ohia be na se wo degbe eye na no dadadeji eye na de la fisi afike na kpodo kiola eya un mele no porto o for gade minute bla aton voandre ekenye 657 le top radio papa la oji le top radio back
correct. Abeleke nele se top radio va kode. Afisi afia miele live le Authentic Mama Fan page on Facebook. Authentic Mama Fan page on Facebook. Miele afma miele YouTube le Top FM online. Top FM online on YouTube. Miele TikTok Top Radio 103.1 FM. Miele Facebook Top Media. Miele Sienna Facebook page. Sienna Facebook page. Miele Sienna YouTube page. Okatale North America. So miape brothers and sisters. So you'll America to come here. Okatale toji le mianko senfia ya. Cho wanaun. Mede kuku miatano message so don't da ma katana me. Nena make ne babiela so ha. No banye 0244 066752 0244 066752. Allo natando text message da allo WhatsApp message da makno now 0244 066752. Correct. Mede kuku ye ya de mavumo na menya be lefefie babia lasio allo ne bia kwade pedonti bedeko ne na yomi meka yom le nyento fe no baje onyuma tankro yom le 0303 944 864 0303 Amado Jeyo Yoko Kakea Meka Yom Le Nyentopen line too and a Yom Le Fuma Yematawa Kyo. So Yom Le 02 Yom Le 02 0303 944 864 Allo 020 Metima Pono Badanema Ma Yona Minede Kameka Kodan Yom le 0303 944 864 anya line ke na yom le other line me tiba ma yo now 020 G na nya ho popule Madakuku Top radio back correct. ene yoma ayom afonu popule ko none of you han agede emme no bako timele be mako ayoname na ayom leji amole ye yokoko kakea ayom le 020 376 9562 020 376 9562. Okay, I'm a banto le kajila fi. Hello. Hello, good evening. Evening. Where's Sophia? Apameto. Edo miawele doji kakaka. Madakuyo kaye. Ele kenito miafegbe. Na mishie abenya astro no chon malaye yo chogawi. Leko yo now. Ni kama jema gbo chon ko yen be. Enyon to be grenya fia na bi o fe jinu le fifia. Top radio back correct. Alebe ni akogbe akowura o. Na akowura ti wo a o be school de data school la o le yo be slowly. Aka from la na ta baba ni afi mo la ni ado be na ni afi. So enonu so pe tatame aka wa ko chi la ke ya wa na ba fe gba chi pe tame. Every time na ga gbo ti mo de ni aka me gbedo ko pe identity ko wura na le to mo be fi am bon Jehovah. Nya be fe betola ni na nukware nya lo ni dina enu kenini na ejina na nya konko wota nya bo pobo ele dore me nya nukware tola wa pele ni lewu tani mahala je be do ga tola ni po ni ma ogo ale be nya identity la na te no kokko wo le do wa pe kede wu kana ni ni wo nya fe de la ta Ape to kana me evepe ko pereko. yo Akaka. Top radio back correct. Hello, Apameto. Hello. Hello. Nemele mujoko. Away Apameto. Away Apameto. Hello. Okay, na throw your mobile. Away Apameto. Mene kunko kwa fine yo chwe. Mene kunko nyene beto sawa. Ali azubi police. Yo cho kubeko number 1. Okay, for me let now, baby police. Akwe enya konufu. Na ojobo no nyema. Yaka
na amaruko novi alaka ogolo do bene odo be kare mesi abara ka kwa the same thing happened there you ama se be aka do mo na wo ati wa do be ka ni o me na ma manu ka mi jagwa na no da ti ama de biwa ala fe Ape. mama no ya de biwa o bu buge ero kura na ko go mo je su e de o go be biwa Pe America like church now. America you don't know. but ya na driver ka de mo press wrong they are one of it akana Hello, Apameto. Hello. 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 Where's Apameto? Nko kwa fini yote. Okay, leko yo now. Lẹ́yìn àmìgbà pẹ́lá mi ta alẹ́ mi lẹ́nkúdó mi á fẹ́ dẹ̀gbẹ́ pẹ̀lú ojú náà mi bẹ́rẹ̀ mi á fi àmì ẹ̀rọ bí i máa náà yọ̀ mi kẹ̀kẹ́ síta. Amen. Ape enya ajapagba leke mi se kwa mi akwe dedo wo mesia. America la sil. Yo, mẹ́tíà hànà nọ vinye ẹnkwenye Mary afọnọpẹ ẹ̀yí ẹlẹ́vọ́tàrí mẹ́tíà hànà wọ̀ ntẹ́tẹ́. Le koko ape kaka. FM dọ́ọ̀lá ọ̀kọ̀kọ̀. Opete wa se. Hello, Apameto. Authentic mama. Mami Yàrá lọ. Meto sister party ya. Nípa pàtẹ́ yà lọ. Le pato Tẹ́fà tó fọ́ ní dé. chope dona me yo lo. Níṣẹ́ lọ mi bá ọ̀dọ́ lè dọ̀ mí. Ape kaka na o. Mi le toji. Ìyá lè dọ̀jú. Mẹ́rẹ̀kú. Ọ̀pọ̀tù àbọ̀tà náà ní àkókò àkẹrẹ ìsúdìá. Gà sí àánú ní ìdè tó ń tọ́. Ẹnu ayé bẹ̀rẹ̀ sùn. Ẹgbẹ́ níta ẹ̀fìnwá mẹ́rin sàmì fa. Gbogbo ìkòyè tó tọ́ mi dọ́nà náà. Gàkẹ́dẹ̀ sí ọ̀fọ̀ bẹ̀bẹ̀ lánàá dọ̀rọ̀ bẹ̀rẹ̀ àti bẹ́ẹ̀ bẹ̀wà lè dọ̀rọ̀ bẹ̀bẹ̀ tó. Top radio back Kílẹ̀ bàbá tó correct. jáde jẹ́ bẹ́ẹ̀ náà sọ̀rọ̀ bẹ̀bẹ̀ gàkẹ́ sí ẹ̀ ó lè bẹ̀bẹ̀ kan tó zizi. Àbí tùtẹ́ tọ́ yẹ ra bẹ̀bẹ̀ ní ìdí ẹ̀bẹ̀ fún àkínní ẹlẹ́wàá dún náà zàgà. Ẹ tẹ̀yà kẹ́nyà kí a dọ̀rọ̀ lè bẹ̀bẹ̀ mi. Gàkẹ́ lẹ́yìn wàá dọ̀rọ̀ lè bẹ̀bẹ̀ mi zàgà. Ní ẹ̀rẹ̀ bẹ̀bẹ̀ tó náà kéèyàn lè blúgbè kọ́kọ́ lè nyàwó dó. Eta mi a ofe doda si onye be mi atede ji be wa aja baba so ela be ma to wan zu pon. Epo ya ma ta wan zu lu ya ma ta zu egbe ni to gberegbere. Ase wo gbe ta ele be wa se ya nto to gban menye sigbo a do afide a chimegbe. Ẹlẹ́ fúdé náà ẹ ti bẹ̀bẹ̀ fẹ́fẹ́ lọ ní ẹ̀sẹ̀yìn ẹ̀dọ̀ ẹ̀fẹ̀. Wọlé ìwà kọ́ adé atúrọ̀ dé wọn ayé kò sọ̀ dárí pé tútù máa wọ̀ fífẹ́. Ta fifia doctor na no do adon na megbe ape do na America. Yọ ẹyin náà mi à ń tọ́ lè síbi à. Okay, ape kaka bye. Hello Apameto. Hello. Awezo. Top radio back ago Ame wezo nko kwa fine yo chwe. adogolo Ame wezo nko kwa fine nufu chwe. Elankonya sa. Hello. Hello. Elankonya melanko se phone. Hello. hello Melanko se. good evening Melako good evening lo. ku me we do mo lo Kuyo lo nko de. went to Asema downtown Okay. Daniel Okay. Yijina we fo. do better Pero kuyo. Mele to. ẹgbẹ́ mi la ẹgbẹ́ mi ní tó kàkẹ́ ní òfògbè tó yé owó inú ọ̀wọ́ amúlò nàbẹ́ ẹ̀fẹ̀ tó náà ẹgbẹ́ mi òfògbè dógò àmọ́ búbu fẹ́ gbẹ ìfògbè múlò àtọ́mọ pé yẹ gbígbẹ. lọ́wọ́ yìí má bẹ̀rẹ̀ ní tó yẹ fún fi aṣọ ní ẹ̀bùtọ́ ní kàkẹ́ sọ̀fọ̀gbẹ̀ alẹ́gbẹ̀gbẹ̀ má gbé òfògbè náà ẹ̀fì ọ̀rà fún mi gbẹ̀rẹ̀gbẹ̀rẹ̀. iṣẹ́ àgbẹ̀bí ọtí ẹ̀yẹ kó ga jìnnà bẹ́ẹ̀ náà tí èsì mọ́ ọwọ́ kó ní gbó iṣẹ́ mi yìí àfẹ́ bí fi àdúgbò kò dé mú lẹ̀. Táwọn ògbẹ́ fífi lára ẹni ní ọdún tá ní bẹ wà ní pa akẹ́sùkú ẹnu fàfíà mi àfi tí àfi wà jẹ ní ẹbí. Okay, mi adilao ha doda sile mi ase ewo tuna bluton ye ebe sepegbe ewo nye ntoa ta wa elebe na ko wo afodi ne devie won ase wo nto wo degbe
Gba. Aha, ta do da so. Aha. Me wom de kape ni ko te som suso ya ugbe. Okay. What else no? Akpe America letoji. Me bi na wonto. Okay. Mo na yira ga ka. Akpe. Okay. Hello. Hello. Where's up metal? Hello. Kun call Clafine ya tue. Pasi ma ye. Akaka. Dwekpa. Wada ko yiji na mi. Radio ba kore. Yo, ma problem nyake problem ya te fe. Bila nkore supa, eso ni ape gwe tiwe efe nami. Icho me de efore ki alebe me po next year. Ame tu gwene. Beswe e butowe ame tu gwene bo ti ba no ani. Eme bu ko e ko mo le ya le fe do. Enya next year fe butowe. I'm going to go and get my for the 4 years. He may say, well, madam, almost a well. It's so bad, Fernandez. Hey, Burmilla, you're very. But there will be a blow, no for Basalu, and Segomos. Either when me at Sofa Spain, yes, then me at your church. I'm a decalage to you now. But the way I want to Naira ha. Hello. Top radio ba. Hello, Uncle. Mami. Marakuyo, where's Uncle Day? David at Calabulu. And you let you now, David. Of course, they can look at the bullet here. The whole form of you who are never for the Kenya Mekele. Kakabo is a better and it's a bit. And let the two on Gila, but that's what I go to the few minutes to make them sure no one about Manoa. That's the man and shut up, I do. You know, you go back to the cafe there to stand at Jumoro. When I tell you to go like them, I could have been about you. That means the toy of mother, they're not proud of them like us, but telling me about more than 4 million, I said, never there at the million. And yet, from your toy, I can't be outside, and so the love you. Suddenly, you the enemy give acting, the view of the toy that the corner of the door. That's how the enemy of the toy the black that means this is good another yet the belly. They are that's the Coca-Cola, and then the coffee of people, my birthday. I said, to me. I walk the club, but besides the Mekawaki, the woman. Look at one and standing there, baby. You came on me, then. I pay my own cocoa. I'm a vele. Those are not American now. Maybe no one touches on your laptop and you're aqua. Whenever I pay, I like the SLO. I thought like yes, a cover. Okay. Hello, it's up a metal. Top radio ba. Wezo, up a metal. Hello, Melancosem, Malaco Wezo. Hello, Melancosem. Hello. Where's on call Clafine actually? You come of our daughter now. Hogbe now, Dada. We are about to comfort my little sick fam. Melatoji anti-comfort. I put it, you know, the story of the story coming with other factors and I will lie. That is the matter of the Malaka of the Dinama Sarawuka. Yeah, but a former over. Comfort, Elefimia. Okay. Bye-bye. Okay. Hello, Apameto. Madakum follow. Top radio ba kore. I couldn't call Clafine la tree. Toji.
ma brother, video le mia to go ni kana go today. Can you for the call go first big gabanda o for your school. You know, for my talk, I can you will get make a little. I can not never say the video and I need that near from my for pay a book with your warming and for Digi Gabada. The food my social engineer yes zero. Pe America toji. Yo, what do I tell to Afro? Say now. Okay. Yomle 020-376-9562 020-376-9562. Hello 0303-944-864. Ene yomle jikoma hwe now. Nyahwa me atoma mle opeka so ne ma yiji. Hello. So for Good evening. Evening. Innocent, man from North Carnation. Kumi leto jina for innocent. Mawi kaka bi masi. Oh, ayo masi. Ija like net the bank to run pena mi wi nyamanyo. Adu jona ba nyoku bi amaji pa. Adu jona pa. Akpe ma onivemiano ne manya ya. Hello dokana medikasia. Hello melankose dokana medika. Hello. Melankose fo. Hello. Okay, sorry, for Manoko Safi. Okay. Hello, where's up, Meto? Hello, Melankose. Oh, thank you, Mama. One. Mami, hello, Baba. Hello. Melankose, Mafi. Oh, number one, Manila, Fubakula. Motro, better, Reja, Okay. Akme mau. Okay, dokana America. What my dear, I have told you a color of 3 Penaulo. Hello. Akpe. Hello, apa meto? Odalo, Efonya Peter. Ewezo. Okay, nile toji. Oh, my block over Yamado, Yanto, covered by Bunqua, Alaba, yet the affairs of human law. Everyone there, Yapo on our making a shop on the Manabaniel and Nato Dino. We were with Tom Adwabe, a Catana, Yabadan, Yamada, you can never so after them at the good Although I never double the tongue to our Dada, Mama, I will choose better edge. Coming about the Viana with the director. I will go Lebanon, that's extra man for the what the boss here. We talk about you said that we are doing about the come with the Viana. No, we cannot go with the Yakwa ha ebukwa ama petana rezie ka na nyebe ena ya nada da o rezie da o tan wala ntire atananti na globe na na ma ko ma block yego Akpe America letoji o ayi na won poplo ko ni aka ema me tenya ko da da na da me fle e ko rezie no ita na nyole Akpe na onyo no ha hello apemeto o tese mama efo Geoffrey agbodinji Anyele adebe akpa bonya ma odi na krapo Dale ko la tia se wanga Weso yo mazalo ya mi oweso Marakuyo leke ni mo pepe anya na ko be mo je pa fo nya na prove no ba ma nye wu kori enyi na ma di mare kama on ya ma shi o ko mu yo de ya de mu shang ma to ka ka ti ara kala ta ara ka nya ji present ta ma unu yo onu jina na ma
ɛyɛ saa yɛ bɔna ɛso mɛda tɛ ti yɛ ka ha yi ka ta ni da fɛ nya kun yi dɔdɔ ka fɛ da Top radio back ɔfɛ yi da fɛ ya ɔfɛ mu bi bɛ ɛdi gbɛ dum abɛn kuma dɛdɛ o ko ta mɛ mɛ nɔ na ne ha kɔnyi tɔmɔ da kun na ne ɛfiɛw na ɔnyɛ bɛ sisɛ sia dudu ha ne mɛ se yɛ fo bɛ alo galasi o kɔmi si da fɛ ɛnyɛ dɛgbɛ a mo kɔmɛ sia dudu mɛ nyɛ ti bɛ yɛfo bɛ o ko ba do fɛ ɛni wa sa do bɛ a o kpɔwɔ yɛfo bɛ ikpɔnu dodom ɛwɔ ɛdɛbɔ do bɛ ɔdza ma dɛ o kpɔ ma de yi kaba mo mɛ sɛ bɛ gbɔ ɔkpa ma dɛ amɛmana nu mɛ dɛm o ɛdɛbɛ tia la so o bɛ bɛ gake tia na mo yɛfo bɛ do ɛtia na mo glo bɛ do le nya dɛ o kɔ atati yi ni odo gba dɛ tɔnu ɛgbudɔpɔ ɛni o nyaro fi wɔn. Akpɛ Amerika le to gyina o. Ne ntɔ owó tɔkplɛ onye ara bɔ finago yi. Okay. Say now akpɛ kaka. Okay. Mahɔ last 3 callers so ko. Last 3 callers so. Top radio back correct. 020-376-9562. 020-376-9562. No na ye no ba ma me kuna na ye nyen top no ba nyima tankro imeta kona lefio yata no ba ma yo mele 020-376-9562 miele no pocho mia degbe onti mia degbe vovovo yo le Ghana to come particular mia de evegbe ya mia degbe evegbe ya onti ponu cho miele. Hello apemeto. Away, sir. Good evening. Good evening. Where's on call? Clafine, actually. Let's go now. You let it now. You come here. I love you. Radio back correct. Hello. Medical for no me let you now. Come here. Alaji Abdullahi Mohammed. Alaji me let you. Epo enye ala. Nanye. Kata toni. Ocho fasta kopa neche soga kopa ye. Ukoni adidene. No kopa le mobi. Eya gana de fasta kopa. Ko enye dem oleneni. Nene famo de kopa toni dale. Moya. Enye po ya kazi misri. Kazi misri. Nye kate da ufati takafa jiri. Ile febe la fele. Yata ni o top me ko. Top radio back Jadi ni ba silale. Oba. Okay, akpe now Alaji. Akpe dokana medeka. Okay. Hello. I was for call Rafine actually. Era kuyo mele toji. You do mele toji for no mele toji. Nanya kono a go to wonya that no moto to go no ba ko dona mura nya mo na ko akoma ko ya ni ti ko mo do ne to mo la nya mo to bonya ma to na to ga no me to mo nya ma nya ko ba to ma nya lo ti ko mo do ata no ko na ko ma dia the Bango Comunita, Yagira, at the Sudan, Mr. the Media, Photo Comocata, and the Banamo. Babudo. Eh? No, I'm going to I don't akpe I don't know.
Hello, Apameto. Papa Wezo. Yeah, for now. Mauta, Nkokla Fina Yotwe. After the Korea to Kaisa. If only me let you. Yeah, after. Let the Korea by Ado you doing the deal. I said the John told how I don't know what to make. Ale kwa I do for back. That's what back. No, I'm like a bad guy. Eh, but she be one of the ha everywhere. The other woman, you are do one to debo. I don't hear no for now. That number of any Mr. Bono Kuminia be a more domestic unamo. Level won't turn as rank. That is here. You are, do now. That I want to make what I do. I have with you. Okay. Yeah. Okay. I'm a summer now. What to Sunua and so Hana teacher. What you call the ballet? One of her. Okay. Kaka actually necklace of Halapo, Ellen, Ewa, baby, can you do Kukuano? I can't let her be easy. I American seal. You are no Catania, top producer for after hello, Apameto. Last call, Maka Hokos Areko, Yita. Hello, Apameto. Marco, like you now, feed in your tree. Well, cool on the cafe, Malaria, Bokobi. I told you for coffee. Mobi, and I get at me and Marilla Glenn, Metomia, as a view ball. A Kenyan no like Yamachigo, a Jagomatis. Women are like your vogue, women didn't promote now, them bo. We do them the Krala Stula, never Bella, what they were punished, don't speak vernacular. What tribe, and all the never dead, but more than you frame a bed, then you who alarm a book no talking. Now, bet you got coffee, how any young so got coffee. Young never sugar copy. I don't talk tell the young tell in young no child. Oh, I'll do for Benamle, a familiar you do. Top radio back. I don't make me young, but I never got there. Okay. We have the master now, very good. I don't know about you for them ready. I see. I put about all your good yellow for them. New talk. Oh, na dabro no matter your leko wa try ayo kuna when no was gala yo ya mele mi agbo forever America leteji America do gore ni no leto yo please you respect now. Okay. Okay, no vinya sala obe nyaseto amenya baka wonyo nyato miese emia omiele miato sunuwo esiso a ekpode miagbo woto la feme abejila nchukule nyono woto ticha o ha wa woto dukometo amia pe ngono la o ha wa woto na mikata mi pofu kwa anyenu deka eye wanyakpo ga ade min gandre minute blanc evevu ene no vitoro la ma yijima wo nuple doc pe de apama wo wona anu na mi ke Mr. Jonathan Reverend Jonathan Bete, I'm making a former education PRO of Ghana Education Service. Edo message that no your pick a care, metangede mo edo message that ebe trying be ya yo ne ya do ya fuchi abotana o doc ple enye tofe be edonyo imile ple no yo mmemie da ebe edeto ta ye fuchi abotana me ebe de mahle de yevok be me do ta flash epe message yo do na mahle de yevok be me de kuku na mikata mi aseda ebe the Ministry of Education must make every language compulsory for those ever children across the country who would like to study in across the region. There are some regions like Central Region that every student or children or student wishes to write in their SHS, like they want to write ever in their
SHS examination, they should be allowed. Eba me do men lo now original do a ne de vio to go abe mo nia. Ebe yele mi akpom live ye do gbe na mi kata mi we le do jimia we wo do ebe my my grandson will be dedicated to the Temple of Glory Ministry Church tomorrow. Friends of Mama Linda Akofa Bete are all invited. Ye biabe echowa de David Gota mikata mi avakpede yon yole la should be community system ne wava Reverend Jonathan Bete. Okay, doc. Senyawe. Anya okata do kuma fofo daka. Okay. Ado. Okay. Macho ala banade. Ba Authentic Mama, the 103.1 FM. I'm over Kofia Fiagamale. Okay. Banto David Pado Tona Senyaya. No, if a Babu Via, a woman, and not a Biapron and your Nano Jolapo or a pony. Okay. Or you can you a fear will let. Ya could the vehicle of a Badum Tala, never would offer a below so upon a motor to Trogadam Kaba. Okay. No, when a Mako only. Ye few crossable of no one now woman or powerful foot of Malan and Wonkola, the Venom of a girl old Domoko, a Dudubana at the Magane. Okay. Need the ceremony looking banner. A very sure and the Sadokin banner, two beji. I feel Kayla Yadofa. Okay. My Yanto Modudo Adokunja by 2015. You met the Samana Adokunya. Bana police are tom amo Badogani. No more different Banamo. Can I throw the English Virginium? Okay. Calaba English Bogani, can I be a true Agbabu Ako Biamunare, Mangugo. No must have mine, Mangugo. Central reason Akataka Malafiha. No police or Tom. Allo Mada Biamunya Mokoba, and Yamadro, I don't no Boko, can I throw the English Bogani. That Hokatano does not would Cubana, Chubeji, you have your do for Bena, your Mokata. Master Massacre about to come. Fear, actual
Ɖeviwo katã le secondary school me kple junior high school nenye be ne be aŋlɔƒe gbe ne le amewo wowɔna leke woŋlɔnɛ ye ke me le training college hã tsã ɖeviwo ke wɔ aŋlɔƒe gbea kple egbe ke menye wode gbe le college me ko woɖe mɔ ne woŋlɔna gake nye be gba ame aɖe se ƒe gbe be aŋlɔƒe gbe ye alo le secondary school le GSS be aŋlɔƒe gbe ye ŋutɔ ɖoɖo ke dzi be aŋlɔƒe gbe ye wole zim ɖe dzi be ne aŋlɔ gbe bubu aɖea nena manya ɖe míate ɖe sukutata mɔ aƒo nu wo ko la wo via aŋlɔ gbe yi ke le abe ese ɖe me be woaŋlɔ gbea nenye be ɖevia ŋutɔ kpe be yeate wɔ dɔ le gbe me nyuie kɔ nu ɖe mɔ ne wɔ leke na ewɔ ŋlɔe ŋlɔ dzesiawo ka ma ɖe gbe be wole sɔ kɔƒe ŋlɔm be sɔa kɔƒe kple tɔwoa magblɔ be eve gbe ƒe ŋlɔ dzesi aɖewo womege ɖe English gbea me abe ʋu kple tɔmewo ne ta be ŋlɔŋlɔ na te ŋlɔ bɔbɔ le English ƒe alphabeta ŋua alo ƒe ŋlɔŋlɔ dzesiwo ŋua mate mawo ɖe ƒe nɔ dzedzem dzɔdzɔm ɖo gake nusɔsrɔ̃ kple tutuɖodziwo edzi yim madzidzi o nenye be míeko kɔ de me ko la aɖe ɖa ta wona yi dzi nɔnɔ top radio sem anɔ ƒe gbea dom anɔ ƒe gbea ŋuti dɔ wɔm nufialawo katã no dzudzɔ gbɔɖiɖi gba le nufiala ɖeviwo ƒe ŋkume ye ʋegbefialawo katã le sukuwo me bebetɔ le secondary school me nokpɔ be na ɖeviwo za ʋegbea nyui ɖe elabe to ʋegbea zazã me koe woate akpɔ bena enya ma eŋua ma ɖe na wo elabe ame ma le aƒeme wo me ʋegbea dom o ta no be sukua ma dze be woaɖe mɔ be wɔleke wɔdi ta míawo le dɔ wɔm akpena ame sia ame miawoe le dɔ wɔm nye kpeleke evegbe teacher alo lecturer eɖe nua katã do ʋegbea edze gbagba edo trini egbenye hã medze agba ma do trini kpli o menyi makɔ evogbe tu akɔdeme sugbɔ miedze gbagba ne miawo hã alo miawo hã mi le aƒeme le miatɔ wɔm nenea aka miaƒete mia aɖo afi aɖe ne yɔm ke ne menye radio dzi míele nu fia be miawɔe le aƒeme miafie miasrɔ̃ le aƒeme alo mia nɔviwo gbɔ kple tɔwo ŋkuɖoɖo nu dzi ko míawo mi le ŋkuɖodzi nu dzi na mi be le wòle be wòanɔ egbe mi kɔ lecture va ye wòva va ɖe nu yiwo katã me na mi ye wòna menya be tso gbe dzi egba Ghana month míaƒe nuwuƒe ya egba mi le wu nu ye mi kɔ lecture va be wòaɖe miagbe gbɔgblɔwo gɔme ne ke ta wɔ hiã be miase gbea afi míetso ƒe gbawo míase anyaŋlɔ eye míada ɖe dzi kple tɔwoa ye wògblɔ na mi míaka ne kɔ eve mawo ɖi míekɔ asi ŋu fifi koa anɔ vava ekpɔ be ame sia ame wokpɔ dzidzɔ ɖe woƒe nu fafia katã ŋu hã eme kɔ nye ŋutɔ hã mekpɔ be nu sia nu me kɔ tsito enya nu ke gblɔm nele eme kɔ eya ta míaka kɔ va nanɔ vavawo ko ava nɔ ne kpɔ yeye ko anamanya anɔ vava ava nɔ nu fia míatɔwo ne míaƒete míanɔ nuka line ɖeka dzi be ŋku naʋu ame yiwo ma nye le ƒoɖe na woaɖo ŋku wobe ɖokuiwo dzi atrɔ va ƒe awɔ nuwo ɖe ɖoɖo nu koa miakpɔ be egbea anɔ dzi ta Dr. Emmanuel Dogbe ame ke nye head na University of Winneba ebe department eya ƒe ŋkɔma miese eɖe nu me tsito ye wòvivi nam ale gbegbe ye meka ne dzi be mi katã ame yiwo se koa miesrɔ̃ na ɖe misrɔ̃e exegbe yaxe dona ebe eloa atikpo nɔ etime kaka metrɔ zu lo ele ata lekedza ne sibe se gengbe eblugbe awusagbe kple tɔwo mate wo azɔ amiewo ye ame mawo ƒe gbɔgbɔa alo egbe ƒe gbɔgblɔ mekplɔ ɖo afi yi ke netso ƒe gbe mamawu xe na be natso fuma eya ƒe gbɔgbɔ ekplɔ ɖo eya ta ne va le ɖoko ble kple gbe bubuwo ƒe gbɔgblɔ kple ŋkɔ bubuwo kɔkɔ na ɖokui wa ezu abe toflo koko le yiyi aya ƒoƒo ko anyo na nu sia nu woƒo ko adzae le gbɔgbɔ me eya wògblɔ na mi eya ta da ɖe wò degbe dzi na doe na ame sia ame ke ne kpɔ na mie be mese me wa hafi na trɔe fine alo wado yi ke wòse ne wòtsi na do elabe ya me ko ye mia nɔvi bubu yiwo womele mia gbe bua yewo hã woasrɔ̃e elabe ne mesetɔ eya hã mesetɔ wa yevogbe ko miado alo kake ne be wòye ya ye setɔ ta mewɔ naɖeke o megbɔtɔ srɔ̃ gbɔ
ada oda anyi gba be o miawe sugbo o miawe miagbe ikekade dukome alakpae ewele pepe do bonti e ya tane metebe ya kakpede gbe bubu ade ke unti wa titi afode toju wa ekema egbe na jegome Top radio back. na dobegbe la fi si afi ike na kpodo ki ole be ameseme na nye be egbade hanle ekenye international language e anye ebegbe ekaka elolo etrako okata kake ya ji nyanto mi kwa fole titimdo kake gba mi se ma una don semi be mi atawa wonene doc na madoli adogbe na o adia kana wa monu Joe Farmer, mimi ta ma gbọ́ pé kò bẹ́ mẹ́gbọ́ ẹgbẹ́ abia hana ẹgbẹ̀gbẹ̀nu fiẹ́lọ́ kátá yóò kẹlẹ̀ University of Education wọ́n by Department of Education kẹlẹ̀ sukuu rẹ̀ ṣí àdé kẹlẹ̀ Ghana èyí kò fiẹ́ náà fẹ̀gbẹ̀ lẹ́kọ̀ọ́ ẹgbẹ̀nu kátá lẹ̀ fẹ̀gbẹ̀ fiẹ́ máa mado gbẹ̀náwó mado gbẹ̀náwó dẹ̀ fiọ́ kátá tọ́gbé dọ́gblo kple tọ́gbé kẹdọ́wọ́ lẹ̀ tsọ kple afia bubu kátá tọ́gbé buapo kple fiọ́ kátá tọ́gbé tẹ̀tẹ̀fugẹ kple tọ́ kátá mado gbẹ̀náwó yẹn mi ka do gbẹ̀ná fẹ̀gbẹ̀ nusrɔ̃lawo kátá kple top radio salawo kátá srɔ̃nyɛ kple vinyɔnu hã mado gbɛnáwó kia Jennifer Amashika ajo Afrika nko kawo ma evakona de vio amasika kpeto de begbonko ya halo sika okay sika amasika okay as well avono go mi be sika okay no ma tutu ta mado bana ma shama jinya lawo ni ma da kata jinya la anonye kle no vinyo kata la akachi kle ge kle denu aflawo kata bla no be mi le isa yi amese me never fa aklobo viova yo amashama mo pe be wa fe mo vu mo se fa gbo no pe wa fe mi fe fa gbo ye na mada ba ye le do fa do fa gbe ye wo den me le nwa nana mianya mi akpada mu ba me ye kan ma ma ya mi aka mo ne la lo mi afia afodo fe ba na no le o mo wa ni o ala ba is ye go ba infringement on the universal human right of the individual ma je bo akpe ka messages ado yo le page so chi ebe mebel dakwa daka ebe ayiko sister mebel daka ebe ayiko Doris Bremson ebe we are here sister ebe I have got my handkerchief wishing to meet you all over Easter. Okay, Doris Brem. Okay, ebe bless you. Fetchi Precious, ebe mele toji gong Bismarck Kokabe, you are welcome, sister Mefa. Kwako Clemens, ebe hi. Ephraim Gafe, ebe thank you, Dr. Dogbe, keep hitting it. Okay, Wotojo, Victor, ebe good evening, my lovely sister. I'm watching you live from Weston North, Swame. Okay. Abusa Jackson Jilanyo, good evening, sister Mefa. Thank you for your good job. Thank you, Doris, sister Doris Bramson, ebe all the way proud. Pekiao, okay, Doris, okay. The one that Ameganvi, our language is our identity. Of course, that is it. Our language is our identity. Apeto Paul Dogbebe koklo ho make me awona koklo hegbe hedona eyata todolao ebe mi dovegbe apeto Paul Dogbe alo presbyter Paul Dogbe to Shama Central EP Church. I do message madam apeto Mike Agbelevobe. Good evening, MFA. Thank you for your education. Thank you. Apeto Bismarck Komla ebe Dokita Bagbe chito wa dokita ple loto alo akpe ebe dokita akpe loto le asi le alesi na le nukom enu mekom otibi anglo nuklom le alo enuklom le nyasia ojinami megale nusrom le fiencia hegbe hedona vava. Okay, apeto Bismarck komlaga akpe Sarah music my brother ebe le ponye ele miakpom live nufiala ebe nunya domenyinyi foundation
evevi gbo gbo agbe evia evegbe okay gbo ebe zogli zokpoto ole tuto Ole tuto abebubu ya ole tuto dimu ga enya akpena enye dada na mbe menye evevi adodia thank you obeto chagbagba be you anu vebia adoda akpena mi ame gedeo leji akpena mi ame yo kacha le authentic mama fan page aji le begbe nglam doda le jijokpon akpena mi ame yo le siana Facebook page YouTube page aji akpena mi ame yo le mi akpom le Top FM online YouTube akpena mi ne kacha egbefedo hegbe hedona nyatepe akpe kokolo ho ha mekpe awuna kokolo eyatamina miawe ne wanyo akpe nya ichi gandre minute bla ne voton eya ifo mi akọ gbeto Serafi ma fo Javier agbaja mako ichi afe ma bawo no na mekle ni iwe jole kosa mekpe de feta kaka akemi sede afemie yina Easter mi abete mi avadu efe ya mefe Easter la fe eya ta obe magbolo na nuka novinyo pekito micho mi ajo ya fe nene make Top Radio va correct. nene make todo me pale me vidiji opete afe plegbe mi afe fiagan pakple mi afe sohe open no lao aloha popo le gboglobe efe ya me maka bobo authentic mama nyeto mano mi adome le todo me pale me le fe ya fe Easter dudu mi keta mi ajo ayi abadu eye mi klo mi avio ve afuma ye wa no sem ano bebia som ano mi afe deko no pomle ya ta mi ekpe mi kata seda todo me pale me vidiji ode mi seda ago me jago na todo me pale me vidiji opete authentic mama tobe aja yenko atoya fiagana todo me yikanye adonte hini na pale me traditional area ple todo me pale me youth association ba ple Black More Fitness Center yele God City tema le todo me vidiji o ape ple be holo katampe na epe ya mepe Easter dudu le ape Kedodoyi ale Easter Friday ini April penkeke wi enyilia bo mechacha klaka de do ano ejini yonebe candlelight procession emegbia nya yiji play bonfire by the fireside storytelling play bobo efesi afefe jogan ni dona ni mena agbele play ablajo play bobo wa akano eji dumemechichio wa tuhona edumevio agbojope mutinyao na dumevio le Easter Friday mape zame Easter Saturday yini April penkeke asikelea le mutiga siketutua grand beba and fundraising ceremony ano ejile atiedome amepepe toke yo ano nyadome yewenye honorable Roxanne Nelson Dafiamepo MP for Southern, honorable Kwame Ampofu former MP for Southern, honorable King Jaja former DC of Southern, okatawa vakpedemio nyadiga na pavilion feji le eyamempea le mimida le makepe zama bobo timato anu eji novi alemewole ozigizige na mayiwa ago mayipenya yiwa nye le zamame le Easter Sunday kenye April penkeke bla evelia akpedada solome anojile solovovovovo me ni yonebe Thanksgiving service anojile nti le solo besia de le joame emegbe le mudome amia yijipele activity so abe football popo volleyball weightlifting tag of peace owari ampe plebubo kata anojile Easter re mudome Nia awu efe ya fe Easter dudu le Easter Monday yine April penkeke bla eve vodakelia le health work aerobics wo ndi kanya nikata miazo chotodome ayi ajokwe akpa ajokwe to ye nikata miawo exercise gama le afema hafi atrobo va afe Blackmore Brass Band play fitting center to yewe anongona health work wo maga le ajokwe yepe nikata le ndi kanya ga ademe nya yiji play town hall meeting ni wona
efesi afefe tapepe ga enye wona pele jumo mechichiwa aka nochi le health worker megbele mtime ekema ni avawo nu ple picnic wo gan le apato games vovovo pick and art, pick and dance, football, we do pleton competition. They say the anochi le picnic le akpato. Todo me vidit you fete ni pemi, ben ya pemi ya hono kata, nyava afe, ben ya adu fe ya mefe Easter le achon dodo me adigana ejo afengo yi azailo azase. Akaka. Dwepa. Top radio back kore. Top radio back kore. Authentic Mama, the 103.1 FM. Top radio back kore. Authentic Mama, the 103.1 FM. Io non vi trovo la vavao, me da pena me che egba enui obe egbe hedonaye obe neve vie dodohia pomo melio egba enya over deto alegbegbe be nimetan obe ma atokaba ne maka akọ newspaper headline avenamio me do tafla check ake mekachiji crowd ntro ekegba mi wo heritage month a egbe nyepe nu Ghana celebration emi le wo Ghana month a nyewunu egbe
ye medak beto hadena doctor Emmanuel Dogba making your head department of University of Winnipeg akpe ever wodo edenu mechito emeko ke enabe egba mena ye subo be mi aton asenu me eya mesem na kpodokui agesi ameyi manye alo manya le fudena ho le obodokui wo bebe me alo obodokui bema wa mesem na agesi dokui age awo no tefe eya ta na imeka ton wo ebumona obena kayo abia ha lo newspaper headline anya gbanto ko magblo nyebe nya seko nyimaka bumona obena de susu blo egbo kakese nyatom yesebe ECG missing containers cable so nuka electricity Ghana electricity tofe cable so yo no kokocho abrochi governor de call mebe wa ko wo mi ape kadinu ti do be kadina no amesia me alo na office afile de koyama nyesebe epe yo over yi ameyo nongo eduplo ha yo nongo ope ye yo ma obu nuka cables gbogbo ado yoko o import aloko chobro ti cover the koyama gede obu eke ameye ye o leziji fifia over le numeku ba le po jesebe enu gede gbele ECG Electricity Company of Ghana enu gede gbele la fuma ewebe edukome vi o pe fun mi po ECG alekeni le fu pe le prepaid meters yo fleto everyday enu kake light of akoe kalevava ameye over Minister for Energy ncho amesebe bacha le tepetepa do eyoba o investigation o po be amado jira ECG to ofe cable so no cover amodo ba no koko aba je container blibo kata o kolegawo the Ghana the county eyata ameye yawa over the investigation o lamado eye company o meton fifia Top radio back company on meton mesebe o le nume kuplo afi ameyo no na efi vano jajira na company ado pleto o le enumeku be wa ale akpobede ameyo he wa le alo enyana je ojibe ye le doma wa ekema ese akplo eya tamya fe new Minister for Energy jinapo be ye mam ya make sure be containers so you katahebu you are adio akpo eya meyo wanyi ameyo awodoma you are lo eyewa ahetono de Ghana pesenu enyanya jojo gbanto enya jojo veli abeleke mi lese abe amado nglo petition na nyape duplola be wade nyape alo removal of justice nyape Chief Justice Ekelia ope ole gbogbo be epenu wona de kavado meva yide dodono top radio back eyata amado onglo petition kona miape duplola be wa ade miape Chief Justice Lafuma akome bubu dotope kake amenye doko twako ade Chief Justice so esekle dodo le Ghana wonte ese o wonu se anudo eyata petition agbaleyo among loko ina president abe wa ade miape Chief Justice da president ba choko award sigbo eyata elebe wa fonu play Council of State to wa kunu me akpo afe wa ten wa wodo ma no hia novinya sala eyi memele no fuma miape duplola eco petition edoda ameyo nye Council of State to be wa akpeda wa abuta mechon alenkodo no be eneka mo le gbogbolo be Chief Justice wo eyata wodi wa deda o le gbogbolo be wa deda wa kunu me akpo no hia ke miesebe enya ayi court akonya ayi court the Supreme Court to hear case seeking to halt removal of miape Chief Justice le kuda ekegbo April penkeke velia enya ano court ye Supreme Court wa lenkoda nyamawo akpobede enu onyo nuka tutu le jojo be amole petition lo be wa de miape Chief Justice da enya bubu etonlia mamlele anya be ni sebe ole truck gade eke cocaine okode ekevume okokebu ko lofreji menye cocaine view cover Ghana to koya me okweto chiji cover Ghana to come o le koto Ghana to come ko le gbeta bubu oyin
ke amenuveve webe o le ebuma obe cocaine intercepted 143 sacks found in a tipper truck covered with sand ole truck ke cocaine mahoko ekeko buji abe ke buku na ona be povito le dowo amo le dowo ale gbegbe yeyi ome ole nu meku akpo afi cocaine to fevado du come amekawe le cover du come ye mekawe le efo be correct. ole kole jajira kole dububu me ya enuma ha enye enya ekejo ole nu meku akpobe ameka tututu ele nu ma o cover duko ya me ye fika ole koyi no fi ye onye nya yo ejo le kosa meku egba ma yo mo kebo dokona sebe enuma o ejo apena mi todola o authentic mama the 103.1 do messages so that I can't take bola be good evening my dear sister, please do a favor by a special request to my landlady who is listening to you now at Omanjo. She is called Mamilolo. She is a good mother. Thank her for me. Greetings from Rowena and Auntie B from Savior Balo. God bless you. Okay, ebe yepe landlady ebe Mamilolo. Hello Manjo obe Hanayi Nacho Savior Balogbo now. Aina sister alo dada Zenu mama Zenu le Zenu la shama Zenu Hanayi na oklepo method of yokata. Okay, yeah, message to USA Talk Bob. Your program is excellent. The Ministry of Education must make our every language a compulsory in all the regions. From for Jonathan Atakuma. Okay, Apeto Jonathan Atakuma Edo message that Ghana Education Service to make sure every language is a compulsory subject. Let's school katame also a USA Talk Banami Novi $2 message man. Mana na nyebe emiano video America to come Odona Vegbe Odo station la fuma Oyobe Siana TV alo Siana Facebook Odona Vegbe Osona Vegbe wona okata le afuma la America to come e ata Ghana to ha obe mia ha mia swen na mia we akpena me todo lava vao afini akogbeto asedo akpekaka ni dona me ke ableke nyato mi sia nyasetoa manya baka onyo mikata mi akwede do me awe ne wa anyo na mikata ke nyegbo epeya mepe istaya todo me pali me vidiji okata mi ato mi nyale ke mi wona mi ajo adota fe eye mi awonu kata adu Easter cho Easter Friday kala kedesa Monday ma nya no fe le todo me pali me nyekpe mi kata for David ada ekle to mi ato mi nya okala fuma awo na wa je fiato aje gato nyento mano mi adome akpo wona tefe na mi be wona kata na nyo epeya ma amepepe to heo mp opete gba fuma no gbe fuma mp one of fuma this one of fuma obe mi va fe mi adupe yan faza atumi ape afedo eyanye egbepe pande de akpena mi akowo na sedo afi osoro darobo ya ne so le radio so for la fi be ya je ebe ya kasa osoro deubo ya wenya me yo gbon na fifie akoma ofenya avena me. So don't go anywhere, just stay tuned because they are bringing you the word of God straight away. Stay tuned. The Francis the small boy nyepe producer Killer Sis nyepe producer Dr. Wanyola USA producer akpena mikata egbe pedo ezananyo na mikata